Afe yentie emu ensemuno. Dr. Clement Abbas Apak, Ayon Swanfo Bedi Chawa Shangomasia Swo, no dia to just Mampani, His Excellency, John Dramani Mahama, STEM Education, what teach Pampe. Honorable Dr. Clement Apak, Edison Semi Etuja, Ebra Science Laboratory Bia, 84-85 Elite Year Group, Emma Accra, Girls Senior High School, Wamodana D. Edemano, Ewon Kraiha, and which him STEM Education, Efa Engineering, Mathematics, and Science, no, Sangum Siano Mampani. Sabi betimi aboa ma ngomasua ejana naso nyenye nimdefo a wombema Ghana akonkan enti all students na womabo mo homoden e wana motu a womo etuye edeboa Accra Girls Senior High School. It is not all the time that past students or former students remember the alma mater. For them to have taken an interest in the school and to have taken a particular interest in this lab clearly indicates their commitment to help foster and promote science, technology, engineering, and mathematics. As you all know, His Excellency John Dramani Mahama government is prioritizing STEM education, and you are taking the lead. We also know that government alone cannot do it. So we want to call on other old boys and girls to emulate this shining example by the 85 Akosa Elite Women Group to do same in their various alma maters. Together, we can produce the labor force that will require to be competitive in the 21st century. Dr. Clement Abbas Park, our young swan for Bedi Chawa Shangomasia Swono, and yet in a Cassan Woye na 84-85 Elite Year Group, Accra Girls Senior High School, Openina Wadano, and as a president, Mami Linda Adwumawura Holdbook Emisa, and on Suchem say all students are Hudwon, or most secondary schools, no more Bessa Komachi, no more de moi, a Sefata, Ama Womu, what dear Sankran Kra, and Womua, Womu etu, Womu Chede Kakrato Paso. Laboratory mesiye Adea Masuku kesi. Aso mo rescue no as why na ma obi Wesley girls bring us now mo rescue no ma nefe now we are your friend say homecoming holy child for your omo de Wesley girls for your omo de bring us pray ni omo here back your friend say the okay put me Fatima girls we are back one and then we you left and right. Who right Chichinga stand in the war right and basa now market one in my crackers so what's your crackers in that and your market one of course now will be the new with but school you want yet on Chichinga I was dining holiday now assembly hall dining hall Ramanama mate back free about so Baba Srasha project or buy na any from what dining hall in more trouble so Bibia I was school it we are all girl now who respect to him because to me I say to me say major crackers because Mami Linda Adwumawura Holdbook Emisa, our president Emma 84-85 Elite Year Group Emma Accra Girls Senior High School. One no and the Kasai when you na motua womutu yena school science laboratory womusiesi edemawon. Edru yesu wo eni ni wo sorry afidi da Easter no ane Ghana ha se nom bia ba ko ye nipa ko bodom pempa ye wiase nyina di ho adanse no eye kwawu eni edru wa betie kwawu enipa pempem di twi egitrada edi frimia bia hodo wiase nyina da edi wani echiremu wo ekodi sa Easter fidi da no na ednam sa yosuntine to da bia na bambo ho nsem no ewo sempanyifo ahodo hwe na watimi ayiremu yirekete na essence prosi adwumakuo no na oh my God na mo asenu nipa nkwa ene ajapade ho bambo nyina da ye de ahye wonsane nte no anam sa yo so mapoye mantam please commander ya wo DCOP Isaac Kwadwo Asante wadi asudwa sesane etie bia no afi we said dia na afia
no dia obo homoden e wo bambo hu nsem no wo beyo amana yesa wone Sompa kasefo e bo ho nkomose. Any about the communities. Now the police unit are very strict on that. Drug abuse, Adea Akye Abia, one more a tramadol, barbeton, one more a day highest versions of tramadol, and a friend red barbeton, one more a day sebio cocaine and nazi weed, any barbeton. Sebio, the fact that the Jawa one doesn't mean we allow people to come into our community and destroy them. Baby as yesterday, say wow free. Drive carefully. Before coming, say, Ochiama, it should not be about violence. It should not be about overspeeding. Yemra may enjoy. I feel so young actually a good weather. What it means is the fun activities. No, I bet you non-stop. Abusiani pa yetene nkan wono any police commander ya ono wepo ye mantam DCOP Isaac Kwadwo Asante na no disem no echi no enam na hyebedwani ye wogire mu ewo na hyebedwande ma de hye yo prayer so abato mpesua so womonya for Davis opoku ansa OPK ena dodo na afre no wono so eto ankomotwetwe no so ni nyina no na efa paragliding ene ya na nkofo akotenatena eye koduo bia no nam wiem ne ye de omutu na balu kese ne ade ene mu nchechemu se de adwumadian besi akonyina no wode ma yense conference a de ni pardon bebre e ba ye komase na e wose ye mata na fo shene ne ma ye atokwan se be ya wo mo ba mu e wo say no e be jojo e de ama wo se e duta breya na enije ni dos na enije no so dos na de pardon so do eti approach for ashe niema be ma ya be kisho se bi obi ba no de abore le ba sani ba and then so to that share the paragliding site but it did paragliding but I feel there over 7 pilots and maybe for USA maybe for Russia Ghana and so like one back now or the for a view ama eastern aircraft which are your tourist site be brave and then go Buku Mountains or Stafford Waterfall senior GT and 24 there are a lot of tourist sites tourism sectors people should take advantage of take advantage and enjoy the beautiful scenes and serene of God. Abusiani pa yetene nkan wono ene employer so about mpesua so na hyebedwene onmonya for Davis opoku ansa. Yet once one the new Patriotic Party NDP amonyokuo no wo monkrabate wo mfimfim ntemanasa Central Regional Branch no wo mo de nsembia to just say Asin South and Mashebedwani honorable John Ntimfodwo wo mo tana chipampe na ade ayi wo mo nwanwane se papa yi ababaye nsentwofo nhyiamu se de wo matete nie esese nka ban som no ye mu pensempensemu ne epa asem no pemasibre na enso aban sori o se me penache no so ababaye press conference ai mo se ba ne se ne yete ne se ye no ane se na amene afo ne yakwa hata na sa wo ne yakwa koyie MPP abreso press conference do draw say and NDC for amfa allegation and amfaso ni nyina so bia anto Ghana for nim ade chia press conference there be an NDC for press conference ni nyina so allegation wo mo deba and yate say yesi aban yesi we yesi kase wo mo keka nsam anso yankodi obi achi ankoche ne emum na hyebedwafo a wo mo kan nsam akase nanso ankwankosi aga eti na de ba ne se ne yete ne sesem na hyebedwani so wo mo hu bibi nto wo mo ka wo ye oman bapa na aban na te na aban na ye ne hwehwemu a aban edi nipa bi ankatani mu se yenkoni fie na yenkoche ne Rambo Star na no na Central Region no MPP amonyokuo se honorable John Ntimfodwo di wo mo ta na chipa why any more points upon yet and the Ghana for 2 years at that point what is Android Yanche submit a big getting to 2024 election accusing one Brigadier General Bokumenu no tax no about 2024 election in favor of the MPP was submitted arrested and no brain NDC one year one another for now by the national a very tolerant one trying to mother one catch one conquers a more financial 1 year but under John Dramani Mahama buying it said honorable Parliament ota na mo de meyensi no bi ba record on yet you won na mo when juma oyema okakatina no no mo give for every na one why and na why there kasa na freedom of speech is not guaranteed under the 1992 constitution Ghana yi biara on plan there okasa one can just about fashion yema na another thing for onye mesebe ko ya mesebe ko nyi biara na certain
man who buy. The command the bamba, yet yeah, boy, and what is something who buy. Sompa. We. Eni a yeti ye NPP amanyoko no wo monkrabata e wo mfimfim mantemmo Central Regional NPP Secretary and Didi Owura Techimensa won ne kasa ya wo mu chem se asen South Mashebedwani Honorable John Ntimfodwo wonye mfumso bia de wo kan ye no NDC for kra ka de chensa na enso ya anye wo mo hye bro mu opposition no eti wo mo do mo bata na tie de ne kogina court kra no a wo bebochi ene trada abone chidom amane boyi Eric Annan mfimfim mantemmo Sompa 90.7 wosi anem ene de besom ye na afeye wramu ewadwumekuo ya wo made to me nyina hya wonsa se ye wo abotofo eba o my Ghana mu asenu mu obehwe na watintim ni din ewo o my Ghana enwoma kase ne mu brekro na no wobi sai free mu a wo mo hwe no mo yi ni din e de free sa woma ni mu metra birth and death registry no one of the somewhat to ja acha won botaye ene wandin so adunu bi e de atoja e kyerese wo hwe ani mu kwan nyankopɔ twede apabase ya dom ya wo no atam no kumachi no wo dom boye na sa 2030 ya da so tiase na ese bia emesa ye de a wo hwe kwan so betimi ama ekwan adamu ama obi ada wo ya abotofo a wo ba esase we so wo my Ghana mu ase no no se ye de ye din ewura enwoma krata ni mu no ye bekɔ ne kwa wa bra ye ne kapre anasa sempo aba na asem we say eye panyipa ya fe na wabo ni din so mehwe na ontua dwumako na no onmonyafo Samuel Adumboche wonne ensentrefo ebonkomo ene otintim sem no etoma yensei. At the core of our discussion is the effective implementation of Registration of Birth and Death Act 2020 Act 10.7 and its accompanying regulation 2021 LI 2436. This legal framework guide the registration of birth, fetal death, and death, and promote decentralization to enhance data collection. Full implementation is crucial to achieve SDG 16.9, which aims for universal legal identity, including free birth registration by 2030. I will see any payatin and can one no and on my Ghana was send birth and death registry no what ya anon ya wash atotoniema. Sompa 106.5 Nana KJC Ekoba Simprimo anopanonsia kasiebo ena wugusu awutie no Ghana Cocoa Board e de krataba bontense o mate se ensembi ene nam social media nkrofo ka se cocoa price no wo motum ena o we e ya tro e bosremuka e ma Ghana fo anyintum na wo mo kra no Cocoa Board no wo mo nya board of directors wo mo betena se fi wo mo betena se no mo sigina ye dia fa wo se cocoa bo no enko ata na se enko adwo enko soro ana se enko fom it is our producer price review committee no say yente wo mo aye den wo matimi the price bisa aba bontinti wo mo esese wo mo gina wo na so ye adwuma so ne adwuma den e mo mo nyina no afa ne ye twen ansa no wo mo ba wo matimi dia na moto bi say aba it is e bia wo call media ne mu central for social media na nsem bi ne nam ho san prices fofora abani a Cocoa Board for say ye montungu na Sam Jeremy a wo ye head of corporate communications at the Ghana Cocoa Board ene kasai Cocoa Board from so at and in from year 2025-2026 year cocoa film and yadia omoga to a boom and ehun kekaye bibiasa enye den enkoso nkomodi ene anamuntu biasa enkoso say Cocoa Board any board of directors also na say abajoku na ye no aye producer price review committee ni nyina maye and the president na obi akase aye Cocoa Board esig na ye tisa enu nti dia ye kana ne say aye amount for nsemo eka say 2025-2026 cocoa season e born begina baby egina no paying from to baby Cocoa Board has not set any price for the 2025-2026 season. To say you bet you cocoa boom, the American say one step at a time. Yanko Ponya dum na yinya board na sound so for me a producer price review committee no a cocoa for no account being for better say a sinkunya.
Sam Jeremy, our head of corporate communications, and Magana Cocoa Board, or no any no. Yefri one near Remo, our head of public affairs unit, was Santamantemo, please, Yajumakonimo. Now, on no any DSP Godwin Ahianyo, Penny and his Sompa CFO Abonkomo, and I watch us, I will share any maybe a coso, I will process Konimoa. Not just say it did say about one more bus of Python and saying one more woman so a check caneno. Nina say any pabo for yacha say one nay and swat dollar want to say your moja one part that ever croy munteno. One so a dish shayamapa egua quemo said strategy who do ya one num so a to send pabo for naseno one a yumupampe. Nanam saya so am a yura godrian. What the yanim say one mokika one wa bla when ya hint be. Send it pabon for Biomoya Cameroon for Bess a Dianami, no more Pia Kuraimu. Now one by Yanos so a woman metrasi dio. Equa Bonia ya far bear for quite so Eddie Dissicano, and what and a one bokrono or Biomonsono, one of a hima trafficking, not just as one to Tonipa, Edini Pahuja, Nano and a one sacoso womono, what I say, Yadia one more time, Sandy Pabese, Adrianami, no Quadrianami, saying, and you know, at the Aquacoma immigration office for, so one motion aqua befaso, I can one in Etsy, Ama one maquamo chromono, one Etsy, I had a son, what the Quaquabo, Emma will be Biada. Wo bia wo yeti mamuni na obaso so sansem no so se ne wo fa obi e de afra ma hodo so wo di nanim anasa wo ye fie wura na wagene de atena wo fie wo se kill net ya no mo ne nam so mo de bekro ma se nom na wo ye be chew sa wo de wo dan ama se nipa bo fo ibi anasa bia mpo no wo ni wo mafam ho atoke se edi se adwuma no emra no se di wo no mu a won so no ebetimi edu sanse edi na beti no ehihemu wo mra ibo a wo se ehwema ne dijuma. Na yeku yenim na Food and Drugs Authority FDA enkwabate mfimfi mantemu se womo how kese pa for Ghana's Public Health Act na 2012 no Act 851 na Food and Drugs Authority womo kwabate mfimfi mantemu the title womo head office wo Cape Coast wakasa mama me Francisca Anoche a wono na FDA Central Regional Director wakasa ba amane se FDA enim niema esese ye beboa ama niema hu de wubo na koye nti womo be Central Force a body friend live presenter mention no ya yen hwe se niema bi wo ho a wo mfa ma ye eni kwan se ye ho adwuma na emom de mra ho ma ho kwan no na ye mo ho dawuru Oman yi ekuba tan a ehwe nuane ene yanomde so ne fa ewo mfimfi mantem meche Food and Drugs Authority ehia nsemtrofo a ewo mfimfi mantem ene wa adwendwen wo ndwuma ho na ade ba ko a ode to nsemtrofo enim efa ekwan a nsemtrofo mpempi ebodewro efa ade tonde ewo omo ndwuma mpempi oye titru ene anomde ene nduro no ne fa bi etia emra titru ene ne a nsemtrofo ekano live presenters mentioning LPM ochiremu a emra Food and Drugs Authority edi edwuma no ebra saa kwan no ne saa sunti nsemtrofo a o manyimu enhwe na omunyi saa dwumedie no akwa dwumedie ase panyimpa mfimfi mantemu anomo ono aneda FD ano ame Francisca Anoche edi nsem sei to Sompa kasie ni Yo, eni ayeti ye mama Francisca Anoche wo ye FDA Central Regional Director wono ne kasa ya Erikanan edi amaneboyi ebesom ye Afei Remo ewo doma ene ne mpotemo ene ewudru wa dehia wo wonum abode mu ewo ho ya wonum etie yen ewo Sompa na panyipa yo no gina ma hyebedwem edema dehia mo doma Central yon munyafo John Kwame Adwumawura wadi sujwa sebra na wo bontoa apre adwa no eyade a wo hye bododo na no ene de kire amansan ni titru de wani kire mu ewo akwa hodo ye no ewo doma hinkro ho ene ne mpotam wona wo kire sa tete apro pansan ewie sam akone edu na wo hye bo
se adehye yomo wodoma aboabo no oba wobehwe na wonom ekwan ayi mochimonka no wadwuso no wagusu ko tade ama wonom apani nuane ampa wose Nyankopon ya adom afiwei enkwa wieye no na sa bohye no wadi so ama afoforo nso no watimi ahyehye ase ewie ye bon toa no niam na esis mani so no munim se road de ma kan enti ne megusu America and I can be sure say babia medi miti apempem ne ya kwakodu no ne roads na eye major area na edi problem ebadoma na ye maboabo road no enti me say by the end of the year ne esunyetum babia yapima kodu no de minim se eho no enya aboabo nko aboabo na number 3 to mantuare kwan no nso eno nso kan adwuma no ho and by the end of the year no nso yebehu hands on danyame ekwa kofa babia ne ha de Japekrum district no yebehu ensa ewo so ansana yadanyani mahu se pamu so eko gonokrum no nso yensa guso but nia medi me nse smebo no se maboabo no de by the end of the year no na ya clear system na fru ayemfanyi nkomobio na yaka no abusia won monyafo edugine sam no wasato asobie ma atreso wa hofama na wasinketa aboso sefa honi de besia bia no wabehwe na ne bosha hodo okekan ni nyina no watimi ediso na baabi potia na nitua ya wopese animu ya no watimi etu ho anamo no obune nkrokro edemaye na eniyama bi sisimani so meka wansem ha on several occasions say DVLA number 1 number 2 VRA substation SSC enya ewodoma because domano enye kroketwa ene ne environs no ena fe ye problem ba kupa network challenge ye ni na nso mask na SSC enya wo ha no bebre ukoye nkura na ase ana nkronketwa no mask no liliputin type of mask and yes is no ho edu no operation enya aduma nti what can we do say you be erect mask at various vantage points na amma omon so reception no awie pe so these are the things media to no so ameye hu aduma abusia dia wakasa ye wode wani tremo doma central wani wom no ahye bedwe ne onimonya fortune Kwame Edujak Ghana ban ewo suapon hodo bebre mu baako the University of Energy and Natural Resources ye chanitia eka ne UENR na eno no mu kyerem se wo mo ne Germany na Australia wo maka bom wo mo ne Australia dwumadi ne se ye fre bibi tree canopy and ecology eno ekon ye fa so canopy ye fa enua so de no ehu nimdi a emudo eno mo pese wo musua eti wo mu fi Germany ye ko fi Germany aba e brief Australia aba o mo ba be ye sa adwuma no na na Montua University of Energy and Natural Resources no Professor Elvis Asaribediako our Vice Chancellor Edema University of Energy and Natural Resources one in central focus and watch them senkrofo ya wo mo abey wo mo ya ben for pa wo mo beboa ama Ghana no canopies akodo say he o manfo kra ya ve na canopy ho and sorry canopy ho Tesano Baptist Church ba edu Sunday school canopy ne nyina no ye di nuamu nimde na eye it is senkrofo ya o mabey wo mo de sanimde no ebeboa suapon no ma ye ne akonkan na aboa oman ni Ghana ha and Africa nyina ye ni more skills in tree climbing ye ni University of Energy and Natural Resources ye collaborate with partners with experts from Germany and Australia na ye training experts and so Ghana so training where ye e be free Guinea if Uganda na ka ho ema ye boa me ye training for the first time the tree climbing experts Africa they just say University of Energy and Natural Resources ye have for research in forest canopy research part of training na ye training personnel some determined individuals scientists in tree climbing that will also enhance forest canopy research. Efutuo ni akwankyerɛ yetie ye nyina ni mu adesua no efi Professor Elvis Asaribediako our Vice Chancellor dema the University of Energy and Natural Resources wo wie na Dr. Besmakofosu Bampo Banfo wono ecologist for no de omo ye ne se wo mo hye se de wie mu ne nsakyeraye sitie na asase so no se de interaction esi koso no eti organisms no se de scientifically wo mo hye se de organism wo mo tiase ne wo mo awuo se de wo mo si eti enyi nipa famu ebi a enua ebi a anua ebi a abo wo mo se de wo mo kita wudi esiti wo mo kwa wo mo eba no eno na wo mo eye hu adwuma wo mo timi hye sunlight ne water soil any temperature eti wo mo hwe anua nti ye de nneema ye nemu
kwa na etwa kono ecologists for the omonte sa obetimi ahwe soil no ehu se de esitie obetimi ahwe temperature no na osusu niema na ono kasa no wo bo amane se wo University of Energy and Natural Resources anamonto omatuo na wo mo Department of Biological Sciences wo mo no wo nyina ene ya adwuma bom na ode to Sompa FM anim se wo mo researchers are Afri Gabon Rwanda any Guinea and etusa na mo no a free climbing workshop. Yeah, partners are in Australia and Germany. Students and researchers here for the passport of India. In India for but we could be at the research and a bit me 90 Ghana mines who could do a trial for apostle and we are here to say what a poor new in say oh bam no send ya bam bia efo no da bia nti eno ye hia sa ehumai ene ho aka de ne afidi ahoro a obetini ede afo akoso na afi say bia o kodu so ho ase insect bi na o ye interested in ana say o pese bia baso nku bia o pese o fa defa e be kire afiafo na so be research bia ni nyina no wetini anante so akodu so Futu ni akwankyere nyina no Dr. Besmak Ofosu Bamfo awoye ecologist the University of Energy and Natural Resources and the MIA na Russia ni bia wono akwakotena America memo a wagini din ho ya ono so register so ya America ni ba ye friend Belalina Kesnia Kelalina na Los Angeles na wotie na bambo adwumako ya wonom ho no ade a wonom so ede kwadubo bi ede ma no se wapim Russia ama wodi sika akwa Ukraine adwumako bi ede support Ukraine military no se be ya wonom so akode ne ade no obetimi aya ne duduo mu ahyem kene bantokwa bi a wonom etimi akopia kire ye na no na Russia ba ne ka se de bi want na se ema wo America ne wo musa Russia na free the national se de wakwa ya America ni wontu sa na mono na Ukraine no wonum eni enya wakwa wonum achi na nam sa yo so wode no atomu be se emfinhia dumienu ababa wai ka senya asem a ewose wonum de ni tumu fie sa sense sika wode ma wonum no na yesa wo mo makwa ahohiehie mu atoyire nkyem bi ato wonum no ena wode ma adwumako no sa won fampia wonum na so ni nyina kyenya ade a wo fi no ya wode no ekotum 2022 ni mu na ya kasa ya no ya de na Russia ni bi so ya chese wono so akwakodi America memu ya de ono so ye chi ni tumu ama panyifo mienu US aban ene Russia aban Putin na fe so Trump o makobenkuro mu ama ye kasa de Russia ni na wono US aban che no wonom agyan no san so na America ni no so Russia fo che no wonom agyan na sese de akoso wo Abu Dhabi ya ye kasa what say you do me I do you papa mo boni mo won be de sama na man so atimi akoye Nana KJC Company Limited ko ba sempri mu adansi ho niema woto obi ne boye chido masompa 106.5 FM no pano nsia kasi bo de esom Ghana ha se wo pese wo sidan a baabi esese wodi wani kire Nana KJC Company Limited fi se iron rods papa bi nails na se nadoa roofing sheets wo hon chance de bodan so bibia wo pa bia enua anua abo ne nyina wo benya bi wo ho ko ba sempri mu se building materials de wo yese kokromoti wusan ho bopo a enye yie wo ye emu alpha and omega asase ne awieye na Ghana ha mantam dunsie ne nyina no wo be hu ne nkrabata ne bi wo ho a wo betime ne na konakra na wo sa kwan so enhira egu na KJC Company Limited so nti sa wo do ntuma kɔbɔ ne dia no pɛ adansie hu niema bi a wo pa bi a wo benya no wo dan no wo chance ya ne wa wiye ko ba imprimo bema wonsinso muye ansa na waham yeda wase wono ne boye chidom eme de no pono nsia kase bono esomo ye ne de somo no pay ayeme akosia ago aboaje obetimi afrem yakosia nhira mene medoba ohine ire ma me akwa yaboa esia mabronya obetimi afrem abrewatia na ye kam se kase boye esanso efa sompa ayiko fm ewo kumase sanso ena efa sompa kumase ankasa ena efa Nkoranza 90.7 sunyane so 98.9 ena efa takra de 103.3 FM sanso na doma 101.3 FM etwafa hotakwa Sompa 101.1 FM so wote yenka ewo ho mami enti yadamosi First clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to
na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo siremu uje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gye wo Ghana ha ene amono ne enya expert original architect commandant researcher expert mua Ghana ha de obi anim se 21st clinic de wo ye alpha and omega eba sciatica obi si akosia eye sciatica ja sciatica na say he say yes sciatica say yes sciatica ye anima ye 21st clinic eju de bra bonidi bia wo pe say yes sciatica say yes sciatica say yes sciatica de anima ne say nerves na wo to ase no eba fa se mu akosi unase no say mu ka wo dua eye sciatica eye sciatica na omu ye commandant researchers expert originators architects a omu ye hu adwuma pa no 21st clinic woni ti pen eti bomodin ne bra na momfamra obi wa waka obi otrasia wasimintimi nsore obi nso sore no onam na wachia eti we die sciatica de esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne de adwuma no nim ya na nim ye o obi anim se 21st clinic woni madwuma ne ye woni he obi a obeka se otimi esa sciatica no oye fake obi a he hospital bi e beka che o se wono na ye sciatica expert me akosua go aboaje me ka che o se oye fake if you say original na ankasa no eye sciatica eye suesua na wusua wo ye dai wutimi ni original anye peda so wusua se de so ati ase wutimi ni original anye pe etino etishane so sa sciatica expert say no say mo na munim ye no na munim say ye wo Watermelon Street ye free ho won Tantra Hill runabout no say wo fura wo de hwe wo free dome na eba eya hwe wonsa nifa so wo bo say wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho na ekone ye nsom ye nkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum yesom enkran Tantra Hill runabout ye ne Kumase ehwa ye wo hosunya ne Techima Nkoranza takura de tema kasoa ye line no eye simple obi atimi frebi wo de phone ma akora na kro obefre wo eye 0540311311 0540311311 na wafre na sciatica expert siakaka expert 21st clinic 90.7 FM Adam anyway sciatica mami call it 3 times sciatica expert 21st clinic how many times did I call you 21st clinic how many times did I call you 21st clinic sciatica expert 0540311311 0540311311 na with them Adea Akye Abia. Na de na won ko ade akua wo ye de bia na wo hehia poto ho. De bia wo no ba ya kose na wo ha ne se. Eye bibi, se masase no musade na asom. Ado de bia na mfudie na aye basa ya. De bia metwem ewo wo fom ho na wo fo eniama ekose na wo fulie enyi promprom na wo secretly say. Wa show. Oho wo ni wa kese ensu ehu hwe. Eni da so liquid fertilizer na me dem de mfudie nyina o. Eni da so liquid fertilizer eye dra. Me ne wo enterprise akofade aba na ebu akuafo ankasa. Wo de peto no ba iso ebu mani nyini from na eye soche eno kwa ni edra ebu ama no ba eba kese e ma ne yese oba wa wodi adaduanan eye soche na oye akono ankasa ne wo hia eni se obenya spraying machine na wabu edi da so liquid fertilizer 120 ml edi agum na afa wodi nsu agum a amafidie no aye eno ano no na odi apete ono ba no so ebre afiase efifiri na wotwemie no atri na wasanso abo adro ni eye organic into a how bia eni atri atema ena atema de wo mu wa wonu machi enya yirakan ubehu won e wo Kumase junction woni Angola ene di enhwani e won Nkoranza so benya biato Apia agrochemicals e won Lordina road on travel line na se wo City of God agrochemicals any esieye wo new market ni ebia ni and na say Francis Terrier agrochemicals asue ni bia obenya biato wo do ni kire busunya so dependable agrochemicals obetimi afra 0558006090 and 0504152556 and the so liquid fertilizer e kuafo di da so.
this word. No long thing, no Lord, I need your help. And no one there. Ebia me kwa yefra ade ba ko pe na mehwe ansa na mahwe bibia aka ho eni de kwa e wa yefro na se ebi mu de ye more room for improvement nenso the last week me ko hu ne ye de e excellent on point empanyini se etu nya tiginafo a e na ebo na bibisa otiginafo no edin ba ko pe no obi aboye. Who knows tomorrow services? And to say ye ordination, naming ceremony, who knows tomorrow services? Birthday, wedding, send off, who knows tomorrow services? Owonkonya, canopies, money box, any mattress or the man. Who knows tomorrow services? Otra video coverage, or so ambulance or the man. Nakai said, we this share free man, Obafana Komotre, Abra Onjehe, Metre free ambulance servicing. Nasayi no do sooner Okoyu this naba, baby or the Bekubiano, a bono da fem cry. And watching who knows tomorrow services, Emma Bosia. Abra ensi who be any home, Metre interest free. Or sign what that castle to be a bit me da audition on audition in Mobanyam. And this audition become baby or the never come watchery. Now assign the number, Abra Yona Druso, or your funeral decoration, wedding decoration in an ultramodern star. Who knows tomorrow services won Nkoranza Kwabin. Menofo, Jinambe, now after who knows tomorrow services. I was 055-2789-376. Ne 0249-011-399. And 0241-848936. Who knows tomorrow services? We serve you better. And I Friday, Yannick City Gususon Kohewardano, and ne Ochina and Nicosia. Was he Aquaba? I weekend idea, you better near her china, near her, ne Sunday. You're going to say, I do Ramadas, Namachia, Yafurina, Minan, so I no pay me. Alaji Sambu, and Ram, Metin and Can, no seven can't say. On Casawa ya could have 1 day, Nanso so say, Minya Tung cry, win masam crow into meeting governor. I go, Gazi. Yanko. Yeah, Yanko. Anopayano. The Bernia in Sue and Petiment, a war on Kranza and an important okay in Tampini, Kekahoniano. Na Anyadia Betche, the good CV Kakra, area. Nimreno, obviously, and the Cassian and Framan in Grata. And Kera de Yakona Sasorinti, Yenya,
nsuo nti this week no anopa ye obi wo ho no ma ebegu na say okay nti saa ne ebekon this weekend was it am say hon network ne ha me kakra manti honi ye say ebegugu ne ochina bi wo ho ochina de mu abi wo pa emu be edu oh okay ena no pen so yenhwe anim eno no ebe ye kese ana impediment ye bi impediment ne ye ko impediment eya no pay de no anopay de oh okay na eno impediment na chi anopay no awia ho ba bi no Judas beba na Judas ebe so ai wono ana ne ban ne beba Bacho say oh network nye yay cause it twen I said the word down who be sa ma me hwa de hello aha afede me say anaye nya awia na bebre okay it's not just a nest awia no ye nya ne bebre oh okay Mate cause mama na wase cause it you na otin nka no but I think say Vodafone line and say hard drain Vodafone for money careful line no na say hard drain papa nti ase kra what the call kra na akoye bibia ho but mama nka say cause it you bojibo adawroma na yetimi kofa kwasiti ku edebrewo se debiara no pa ene kwasiti ku bedi nkoma na ya hwe woda no a bojibo adawroma na yekofa ede ebremu nti bomodia na uyi sika o sende odi bi two phone so ene ade nyina hihye no wekwakoye no bojibo ventures afi mu a mutuam school fees mu nyina mo nko bojibo ho wososo a wokọ college of education online application no kona kwaye ho eno achi no say GT bank FBN bank access bank eco bank banks ni nyina oye agent okroma nti bia wo no wo account dada wo bank no wo kroma na wo no ba bia na wo no waba ha memo waje nyo se banks no ebi ni henti no ano da bi boy agent oye nti se the bank ne yer pepepe oso person ko bi accounts woni bi na person ko bi accounts na utimi draw sika wo hodi bi kotoa se the bank ne yen sa no zipay afa issue service ene ehon ne ma ni nyina nso wo agent okroma ko na ko yen kama banks hon sensem ni nyina okọ obeye the amount na enu achi no ebia wo to credits mo ye ne dudu mu no de akwakoye adwuma koye mobile money ni nyina mokọ mbe bia mom na o Nkoranza ha oben edwuma brosan kese no wonche ho a wona NDC office no de animhwe wo adwura road so wo be frɛ no a wo bo 0 no bo 5 nko 8 na what the one etwato ha nti necessary de etie no yenko na yenko fa da obonkrata mu nsem no aba bedru anopay no na poso no embra na ye ba 720 instead de woni mu no obefre na wakere wadwe da obonkrata mu nsem de bebedru ye no a ya boboso no utie bia na wakere wadwen de afa ho de obefa bia na wakere wadwen fa ho a ye bema kwan na waye ne sa pepepe enti zabre de yenko na yenko fa da obonkrata mu nsem peti obi nchen ba we de sompa do free kumasi be pie nkran sompa man baby pada ya ma baby papa da sure eti rente asem nya wasam debi eti we no kire se nkran ba wo de be ya da bo even na fe na betia danka ena edan no so ben wadwuma tutimi stone throw e fa ni stone throw utimi kra twakwan ba timi kofie timi bi ena san so ben do mi dwom ai eti nya fe na be kwa gboblosi obekọ kantamanto ha ya na wadigwa na afa ha okobe ona akro no tinkran de begiri se be ya wo de papa oni akwasi aje wa akode eni abake eni adepa no begiri sa nkran ne apam kra de se do me he wo twamu a na apam ha ye de kire ye nyina wo se apam dada fancy a woje wo do me dwom ha apam dada no no mbe he ni picture no me se ampa oye
apam dada mpa. We Old Testament. We Old Testament mpa. Enye nwanwa. Aiti obaba. Ohina ile nyame adom. Mama de pebi achi. Eti ensemo ensisi Ghana Today bre na so no. Na Ghana Today ye call social media and some trend here online portals no website ahodo ye ko hwehwe ni nyina na nsem aba no ya ka ho asem ye wie nso ide de obokrata moboso no ye so esa de ba enti ye kan Ghana Today na say ye de ye fa ba bia enye newspaper review ye ntwa mfa tifi nko ye frɛ tifi ne ye kwapo ye na ye ba nafo na ye sa kɔ yi atoye fam ho bia ye betwa afa eno kra na say story ba ko trendy with social media ye NDC fo no a wo mo etitafo no ekɔ sɛsɛi office niema no wo kɔ video no a mampon ma asante mampon di ahim dia de cheche papa wo hwɛ asante mampon NDC members vandalize party office over a Sajomos MCE nomination and also say a trending na obi video yi and wo hwɛ sɛ nkrofo twa mo ho a sɛ niema sɛ nkonya and also so a trendy papa ewo ha enti yemfa no mamo ewo Ghana Today emu ne ekoso ewo Ghana ha na story ba konso enenam wo website ahodo no yema mpanyini abedi ekire His Excellency Professor her excellency yana unse ya kan his na her excellency na ya bafa so unse yenya vice president oyo bada eti da bi ebiti say His Excellency Dr. Mahmoud Baumia His Excellency Professor John Ivan Satamils His Excellency John Dramani Mahama omuna ba ye vice eti eje kufo de wanya vice vice for na ayo omuna ye memma na history in Ghana no ya benya oba odi kai eti se wan sha woni su bebriu ya hesina who answer waka His Excellency na so kwa ye Her Excellency because na no emrashe bedwani bi parliament wo koka His Excellency Professor Nana and wo matwa na no so trendy eti min koka ena mabe ya de mabe to so abetwa madapa eti no Her Excellency Professor Jena no pokwa Jemai ono so speculation e fan health ho no and also your stories edi him edi adencheche wo social media platforms ahodo nkrofo busa ebi busa so wo we eni ade nanso ono abusam lokuta tabla kwa babo ntisa ne ho ye all rest oni Ghana hampo de all rest na brepam no obeba and also so story and also the na story ba kun so trend pa Reverend John Intim Fojo Asem South and Masebedwani and if you on video no so enenam apa ankrofo ehye onti no bi gina bolsanso na no otwa wo fom unze mema bia nkatanimu akatakata wo monim eno nso so eba minim sa wo so wa follow online website ahodo stories ahodo na trending bia o we say na me the Yoruba Baumia ono so na semo a wode to mampanyi anim no wo hwa eya na akwese political witch hunt obi efri amanyoko mu na se bia oti aban mu na ofri adwa so kwotena position se pe na se yasa abo no na ye ka na chi ene ye ni se wo hwe ye Reverend Tim Fodwa Asen South Mashebedwane de no a wo hwe ye Mahama kwae no so asema o de to mampanyi Mahama anim no a eno so gentle ha pa wo hwe Kumase Asante mampo de kwa bi so se omunya position ni bi eno so amanfo so ka wo gidi se position ni ba eno ye mo wo mu di no no so enenam okay gentle hapa ena assemble kun so ye fa honorable Mubarak Muntaka aswanse Mashebedwane say interior minister galamse asem no ko kan SS ye chew se ebia we involve serving galamse be deport so we foreigner and asa we wo ho a eno so em say trending for ka ho asem say na Ghana ha no wo hye ye law no a dwumadie bi say wo mbra ene ubedie na ebi kura yi so aisha one say ono no okoye deport no wo san bai eti deportation in solve problem no enti na ma omo compare NPP abreso ene ND nsusu abreso de ekoso no fa galamse ekon no eno so pagya no ho pa e fa galamse ekon no na obakoso ya wo de we se wo atena adwumani mu ache no sa asem we se pa no ya wankase ye kase ye to ama wo gina nche ne ye to ama wa wo be so mu sen
Because according to Yera Muntaka Samoa Wakani, Deputy Yera Beneza Telabi, one also saw Ebekasa say, "Oh, defend Yera Muntaka Mohammed." Essence was so called a prisons who do over 1,400 prisons. Ye wa e wo mem ha say no nipa said de esia bo apeso ho ninti and no mum person mo de amanonefo na e bechi o mo galamsey ho no asa akwa akotuma na say wokọ ye court ahodo no so a wo say court asem ye nyina ni dan anase ye ni tua said de krom ha de na sitie wo betwa kwan ya fe kurampo no wodi nipa na akono na lawyer abasa ya bail no ye beli no anase bia ebla ne korabo no ne ye ne kotom so a aban ne bebo ne hoka afen so korabo no ye nuane ne ade a hase for ye no so a wo mo bedi bi eno achi ne bi wo mo beda koran so no besa ye dadwe de ama aban no sa wo hwe sa fato hu ya anase reasons ya wono mede men any say bi so say o mu your friend say ID card bi identification card bi e betre say bi nipa no o ye e bi ani jeni o ye America ni o ye China ni ntini ya na ye den say be hu o mu nchi enti nipa no ye chi na say na ye de ne common immigration form mo de o makode a o susu say no so ye na o mo kwen so say no so emie kwan ma bone fosam fo nso o mo di bone no so mo no so okrom ha de mo foji di ni say nipa no ye nya chi no a Ghana mra no ka say yemfa emran so ye wo hu so ye Ghana ni o say ye kwachi galamsey ni bi no ye Ghana ni na emran ka say yemfa ntum 5 years and answer 10 years wo ho no so yemfa ntum sa okay san kofo believe na we say equity before the law na bibia akoso eti yen ka say wo ye ho hu ntini ya chi galamsey ya ye man nko he because asha ho ande yemfa to so wo koy no san ba sure e ko wi ase crisis e wa nkokora no nam ha eti ka say me ko menya nko metete nkwanche ya eti de hu be hia ne say yemma ho kwan emma said the mrane kano no minerals loss no punishment wo galamsey hu no ye chiwa say we foreigner say we say local Ghanaian say we Ghana ni no say emra no ene wudi ne person say ye beja ne say na story ba kunso so a na ene so aba aye be fa konya nso na ye nua na ye ma chinkwa ye yankase ye nua Kofi Adoma wanwani sure unu say emre bi onyankwanhia nani wasan hye adwumase etiem say no nso nkofo videos no na enenam etie ne ye nso Sompa 106.5 FM ye fa konya nso na ye mitinkwa sure say wa fabre mu odin mu wonni die se bibi kan wa waniwa eno ne wo han eno no kanea eti ye nua Kofi Adoma wanwani manitinkwa say wa bai nyame ema na hodin no mfanya adwuma ye nyina ye nsentrofo ye adwuma bom ka ba ko aka ye nyina account na account sanity enti nyame ye na dom a sabre wotimi ahye adwuma si onyame ma ntimi nto so saa na ontimi enko na nti no so ye betimi ese support wo Sompa 106.5 FM say ye nua be ma Kofi Adoma wani wa adwuma dia no so ye issue na so na social media na trend bia ye ne old video bi na o mode no asa so bi enti na make say social media no so story so dawa eno so trend say wasaba adwuma ene se ne waba adwuma de ye mane sinkwa say nyame ema no enkoyie emfa ema nti weni stories ahodo a asori ya ewo na wochimu galamsey enemu ye mampanya be de echi her excellency professor Jana Opokwa Jema eno so enam ho ena MMDC for ye wo mo areas ahodo antokwa esie wo ma yaji wo matomu eno so ne nyina nam ho Reverend John Ntim Fojo ono so no story ni dia himedi ade ncheche wo share former education minister ono so na motu wotu ye de kokuma se blue light ho ekosra wo mo blue gate and a blue light ye okasra wo mo eno so ne nyina ho asem na ono abomu ntaka e de eno so eba nti ye free ho de ye mra every online portals, these social media platforms, yamna de obokrata hodo abedwa so. Yo, me what the Ghanaian publisher Ewa Hassan was integrity and professionalism. Sansuna Daily Post, the obokrata na beka yensa Ewa Fiduemu Hassan the new founder and so Ewa ha and na afe the Daily Statesman the obokrata no so abedru ha chronicle braso sam krata no Ewa Hassan the Daily Dispatch so and that pono so Ewa enimu Hassan the custodian was fearless and as a fearless and fair reliable ninyina Ewa Hassan the insight and so wododo mo de wakopa ba no so what the ababa to enim Hassan na the inquisition so that menim Hassan no mami akọ yeah me so me wo the Ghanaian Times, Ghana's most authoritative newspaper and also Adea Hassan and I wo daily guide
Now Daily Guide, so Ghana's favorite newspaper on the onu ojine hu di pass or ye nyina ye favorite. And the new weekend crusading guide, if you say ye ko weekend no anesa, me ya mebusa se kwese den kwan bi wo a obeya na. And also so e wo ha ye ko weekend bi. And now we share Business and Financial Times, mining industry pushes back against new 3% levy. And also the and at the Daily Gist, and so news behind the news, Bawumia takes on government over persecution of NPP officials. And also Hannah Mahama picks Charlotte Osei for others for Supreme Court. And also Asemno Eda Hasei, and at the Herald, the Ubokrata, and also the several Oforiata family members named in TDC land grab. And also so Eda Hasei, the informer, the Ubokrata minority bare teeth at government over alleged intimidation. And also so the informer nothing but the truth. And also so Adea Banti Chasi and not the other one no yen Joe. And Mame Chasi the Ghanaian publisher integrity and professionalism. Now and no and Mampenyi Abedie Kaneno ewo MPP Abanshiera Dr. Mahmoud Dahaj Bawumia wano enso fonyi dahasenom na ono ne sekita franka edema MPP amanyoko 2024 abato ma wantimi anwen no na semwa wode etudwa ekire eye Yewura Mahama efa NIB wono modura ye okobowura ye wo South ma shebedwene monyafo ntimfo dwofie no eyade a wokasa edefa ho akrate ede emu ensemwa ba na uwura mu a wo hwa eyade a ese ne yesi aboboso no security fo no wura wo ne ese wono ba bia ni security door no wono ena wo mkobowura mo mkoya na CCTV cameras ahodo e wo nyina no wono SS no MPP fo ka there be enya dom betena wa ma sane ma na kwaso ntino wo mukobode mu a eno achi no Yewura Bawumia so call Yewura ntimfo dwofia en odi nsem to Mahama anim se wonhwe mampanyi na ontu bambo de tuko efo se be ya sane ma no etieti ankofo nso so wonom efa ahodie so ntia no na the publisher Ghanaian publisher wode abase nom na court bata na Supreme Court eyade a Yewura anodompre ensawma do agirima shebedwene na semwa ekodi ho no so eyade a wo kyeremu se wajano se onkofa ne ho eni na mame Cocoa Board ade nsem bia tudwa se enyade a afi we say 2025-2026 cocoa season no onum ebetu cocoa bu mu na wodi wani kyeremu Cote d'Ivoire ne ade a ne omu si akan wo cocoa ni duduo mu e produce na won matotom adwaman so wo matotom na nakwiafo hwe ani mu se wo mbetimi anya ntomu wo mega na mu asafri 3,100 Ghana cedis abandada no e de ba ye no so no Cocoa Board mpanyifo e de abasanya ade a entomu bia dan so e ba siwo e de magana Cocoa Board no Dr. Randy Abe no no so nimfonyi eda hase no mu a ni nyina emu ensem no ye de mamunti maami akọ otafo na hyebedwani so Yewura Vincent Atefua CJ ensem no ho na nso no wono so ne de eda hase no mu a ka kire wo mu so mo hwe na omunya isane ma wo mu eye ne ntino yenkoye ni wadaroma yeah sami komani mana me de Ghanaian Times eba Ghana's most authoritative newspaper na wo hwe ha Owura Ibrahim Mutala Mohammed wono na ne mfonyi ne edani mu ha e wo Ghanaian Times hana waye kama pa na asma wodi abase secular economy project no say yenye sika bi afiri mu e de ba be adwuma na ne wakatafa etoso edum no Agnes Opoku support ne troye was the first tranche $4.35 million a de small and medium sized enterprises SMEs no say ababedja and no adwumadi e fe ne secular economy project aban e de ba be adwuma na sika aban adwa to twato ho no e sika emudo ankasa na de kan ne nsa kan obetimi de abo enwuma efom ene adantemo no matimi akomanem na Czech Republic so omo president ebra wo den sa hwebe pie Ghana no after 3 days state visit wantinti bia kopie kotia wakwakopem eti ebra so wono su konukurum na wakotoa na memo so government explores cheaper power option for Valco we lands minister when we adwumadi honorable Emmanuel Amakofiboa awo yoso afo hwensase ne obode japade so wode atodwa se aban person pe ekon befa so a yebetimi anya anyinam kanea ananse
niema e betimi di asoma valkofo wo mo betimi di edi dwuma bebre e wo sa kwan so. No more NHIS statutory payment delays. We Deputy Finance Minister. Na asema wo kan se Ghana fo a torebia unhye na NHIS yi mo na moda so no hospitals nko duru baabi o msisika no ama ene nsem bebre no wo se mo nkama koma ntomo yam. Deputy Finance Minister wa shabo se die sika na bedwa ya won sabeka honorable Thomas Nyako ampem won ne kan sa asem NHIS for won sabeka won sika brano won matimi so e de asom eyie na Rexec for won so atu anamon ama illegal structures won weja dansom and Ramsar site hono won makodwiri ni nyina to agu na wo hwa adan pa ohine yire ye jiri ku fom a eno ne so won hya ase efse won so won ma nyire ngu fom nso a eso no ton ye ne be hadwene etin kran de wo to asase a na ja wakọ lands commission na amoma survey aba be hwa ma o say na ba bi atase wutoi enya ban de a ana enkosi nsuom fi se ade be ye ne se breguo ni bi no breguo no ebi no se wasi wudan wie na ban se wasi no asase so ana ba bi wusi no eye baabi enso to ebe ha ye eti yejiri ni nyina egu fom wonya ka compensation bi enfrim na esa asem ena anto wo eti illegal structures ani esi ewo weja dansom and Ramsar site hono enra omapuli ni nyina down Greater Accra Regional Minister one ne delegation Regional Security Council wo mo ne tu ana mo nem se enra kra ne chiche nkomo ewo hot bite kase eboso ewo Sompa 106.5 FM na enwochi na concerned citizens of Asin South Womanso de Kratabia Babontin say halt any further attempt to intimidate, arrest Reverend John Intimfojo. Womanso Papa Boni Benwaye. Wababa Dina Bejafo ni matse di omatie ni di omahunu ni eti aban e your responsibility say woye mu pese mu e wu say allegation na woye no e ya na senye wo say me the Rambo star e kwa kwache no eti wo pese wo gage omo mouth e wo katakata oma no say wo di ehu bi eto omo so ye news no as a scapegoat enna concerned citizens omo Asin South say wonim na yemra shebedwani ne sa wo cheno a ene wo beti bi ehua pa eti wo mo ka e de abase asem na odi tu dwa no se aban wo pese wo yemu nhihyomo no so woto nsa france bia honorable wadaroma bra yakache bia na honorable no wa mo kase ya frene wo so nsa nka krata bia honorable John Ntimfojo say wonya krata free state agency bia ho say I ton safre won krata bia mai it is obi invite no e de na wo say ye ka sebra no wa ma ntia no so ye nsem bia omanfo asomu a wo mudi hu nkomo Owura Vincent Enchi Ejei wono nso e wo the Ghanaian Times katafa etoso duba etoso edu e na wono nso ya genu atum say ye declare no say wono e presidential nominee e fa sunyane municipal assembly no say wo mo anya wo mo DC and din na say MC the din di Owura Vincent Enchi Ejei ai ne say wo share the Ghanaian Times de obokrat no a wo de ho asam aba me mota we from any chemu the Daily Post the obokrat and ma hasem no and what do ani echemu a managing director ya wono na eda eyetema development adwumako no ano company no ano no ma me ni din de yiro wa hasem no papa meka college makafui nune peku wano na de se mutu dwa wano ya se oye yewura ken for react kan photo sanfo ne wo fa ase nimpon no na ono na wapa no se wo meda adwumako ya no wo kire se akwa ye hwehwemu bia fifi mu hu se da bi se adwumako na ye de hye yewura ken ensa no ana se brana no ono so eda no wonom kwoton asase ni bi wonom adwuma na asase ni bi ede ma ankrenkre bi ehu ase no ankasa no wo fa ase akoye futukuko ni wakofutu e de ababeto abonten ya emu ensem no eda ase no sanso na kokko board panyi kwantrefo a wapa no ye around dia bay wono so e de nsem atudwa wa bra for the first time wa wobenya dibre no wode na adwumayefo na anya enkasa ho dwumadie bia ni nyina no eye kwampa wo ba befa so ahyehye niema toto niema ama kokko adwuma no bibia etimi akoso na uba mfimfin ase no mu a yewra Felix ofoso kwache wono ena ekasa edeba aban no wode atudwase yewra Intimfojo Reverend Asin South mashebedwani no wonum twen say Speaker of Parliament yewra Abbas Mana Kingsford Popping
obema kwan na wo mu etimi ato nsa afre no wo eye NI before se be ye hwehwemu ma pa bia da wo pe e de afa asem wo kan ye file premier no a wo chese sika hudwadie bone na na se no bone hudwadie no mbedi ye no wonom so etimi ahwehwemu nti we say ene kakra ya the Daily Post the obokrata no ene wo de betuja na me to so no me the Daily Guide the obokrata no ena eba se wo hwe Daily Guide ani mu ha wo say honorable Educhum gives Edum fire victims and what dia kwakwa mu and say wo hwe katafeto so emiensa wo de ho asem aba wo chem say 100,000 Ghana cedis no was send 200 bags of cement and so and a support to say friend rebuilding efforts our mo be ye no wo mo fa into one among CJ removal petitions pop up where HM say details emerge for 3 petitions omusiki say Chief Justice Gertrude Sakitokunu ye be yi no everyone na say be ne to ase akonya na sa petition no as e piepia mo manfo first petition di ewo mu no o manfo nso atimi akenke bia wonya Daily Guide o ne ho asina aba Dr. Mahmoud Baumia etu na mo ko Reverend Intim Fortune ne fie ekosra no okosa no wechem say aban obambofo no o maye terrorist fo no ene o mo nkasa o mo de ni so o mo de mrabe hye o mo nsam fi so o mo de wotumi no ene o mo nkasa se de be ya o mo emma o man ne beja emmemu anaso o mo famra enhye o mo nsam ene nso ewo hakatafa to so ensia ewo the Daily Guide mu no chem say Honorable Mahama Yarega ena afensu so boko police commander o mo fie nkrofobia ko paja edi atum ama akoye arehosem kese papa awo manfo dwene ho montia say na ibese opanyi kese sei awo ye leader na ni fie ye dija kotum wo boko a na ebane se ne yete ne senti nam suma apolisi fo gusu ye nhwehwemu o mu chem se Honorable Mahama Yarega na divisional police commander ACP Adamu Seidu o mu fie na nipa bi edi eja ekotu mu na the Daily Guide ni mu hano na court afemu se anodompre ya to abade ye no prekope se nsa woma do agi mrahye bedwene obi ane ne mpre ho asem na court ne yabo ato agu eno achi Honorable Richard Ofori Ajeman Boadi aye fa ne Zuba ono na se ye yi ne se Kumasi Mayor a wo ba be sompa na o mu chem se wo se wo betie wo tumfo de otumfo beka bia wo betie ono asanteman esi ne se so nti otikere weni brewe so opem so otumfo se tutu otoso mienu King Solomon na ye bo odi ane akwa ye ntomam ena wo chem bia me Kumasi Mayor se wadu asanteman mu de otumfo aye se kokromoti a wo se ne ho bopa enye yie etu ode na so beba fam abre ne ho ase na wo tie na futuo ne akwankyere na odi aye adwuma ewo asanteman me ka mo se no so pa ho se ma aduonu pepe pa enche kura no na eduru akasema du na ye bie ahoma na de ato ho na mo de madwenche na ba na Facebook live Sompa 106.5 FM Accra no na wonso ya kenka madwenche no lines ye de be ye adwuma na ye 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 troto ho ebre no so na wafre ne mo wo fra eye dum radio no wo kasa wo phone so ye bete ye nso ye kasa wo bete na aboa ye nya feedback bia na 1 minute na wo bia de ne dia basema sema na ye koye ne Ghana mpumto ne nkan konti na Sompa 106.5 FM ye ho te do Sompa ebre mu ohene ma fa the finder the obokrata no ento aso na yankase ya photo sanfo ye Raquel Sato sene na nimfonyi ebia hase no mu wo hwe kratafa ye etoso enum no a asemo a woka nyina ne se net treasure bill no enkofo ahodo ya wode wo sika ekwahye ho no one bon galati ya o chizi eye Bank of Ghana Adea na wose wo hamu chichemu no bese aduonu enwotwe 28% return na wonum ebenyenti no ama ni nyina no ensem da wode atudwa ewo hase no sanso na kratafa ye toso 9 no so no Kumasi Kropo Mayor foforo kra wapa no anuada woji ni tumo ewo eye bedwako ni mo no eye Razuba asemba konso no so aka ya dakrata mu ene se Kumasi adwadifuo ya motete pavement so baby a was nipa efa na masiesie niema wo no o se animu ya mompake mo niema sanse ejabi eyade a wo besoa ede egu so na kokobodo nso se enkofo ansam kasa yatokoko mo no enye enokre na obepie mu ase no mu chairman Edema Food and Beverages Association of Ghana Fabag no panyipa yo da onye John ewuni eno no so ede ensem atudwa se
nneɛma sɛ ne adwadifoɔ binom toto wɔnom deɛ mu rɔfrɔfo no mpanyinfoɔ nhwɛ na wɔnom ntia wɔn mfa kwan pa bi mfa wɔn so nyɛ saa nneɛma bɛgye nsɛm ɛwɔ ɔman Ghana mu ha sɛ nom na deɛ ɛwɔ mo nso ɛwɔ kratafo ɛtɔ so num na mu baako ne sɛ wɔnom a wɔkra atosodeɛ ɛba ɔman Ghana mu ha sɛ nom ne wɔn nso so a wɔn nso ɛde bi ɛkɔ no wɔn akabom kuo no mekyerɛ vegetable producers and exporters association of Ghana wɔn nso na de ɛto African Continental Free Trade Area no secretariat n'anim sɛ wɔn hwɛ sɛ bɛyɛ a akwansidie bia da deda ne titiriw ebibrem ase num nkronkro na asa mama ne ntem ebeye wo hawde amadwadie no wo mu hwe enyi enfo ma bibia nso entimi enkoyie wo mu so to foma godie ne bi no wo mu adwumakuo ne baako to mikrata kito mo se wo mu hwe mpanyimfo se wo mu hwe na prospecting license a wonum dugu so ede mankofo no wo mu enya na bibia nso entimi enkoyie we say ene nsem kakra Czech Republic mampanyin ya oba ha se no besra Ghana mampanyin no ne kro ya wo kono nso ehun nsem no eyade a ko wa kratei edibaye na mami for the new weekend crusading guide emra na the new weekend crusading guide wo hwe ni mu ha for the Yewradame wodi nimfonyina odame wodi nimfonyina babetoa ye former attorney general and minister of justice no chem say ye insulate judiciary from executive interference e dina sem ne say ni kwanse ye ma oman no atem wodwumadie no aban mu mpanifo anase impo wo mo executive ne mampanyina kachefo no wo fie no ho aka ama enya asem keto akora mpanifo edi hu nkomo wo ha seye and a customs commissioner NPP big shot and a Kumasi based entertainment journalist bi omuchem say ocean scandal bi ya for wo mo ho eti the new weekend crusade guide say every pamu no and on so the details ni na ebetudwa we the new weekend crusading guide na daily statesman the daily statesman so and na about monya for how na Idrisu so for ya wo no ehwe enwomasua so nimfonyi eda ha senom ya watch say free senior high school no double track ne de aban no ebehwe na watimi eye everywhere ni mu ya said o shebo ewo entoabo mu abra na wonom epa aban mu aba no eno ho ensam eda kratafan ye toso mienu ewo ha se no ye raba omia so sra ya okosa south wa shebe no wono so asem no ewo ha se nom na enchese ne Easter no eba ye bom nchiremu no na shebedwene ya wo empire so abato peso ya so poye mantem no wono so ede enkranhye de ama omam no nyina se wo ho bambo ho nsem no ejina brand ntimu obi ensuro so baba kwa ababedi Easter no ebiwe so ene boko ensensem a ekokọ so basabasyo ekunkumakunkumetu atoto no na eno so eda ha se no mo se yenhwe na yetimi nso anu sanse wiase asembia ni wa ye dese kan na etwa ano ni anu ya na bebo so ama so yetimi edi hinti no we ene ensem kakra eno so eda enimu ha se nti eye IGP nso kwa wokọ oboko no ya ade asumdue ya omopne nyina no eno so ewo ha se no mami akọ na mami for business and financial times de obokrata nemra na Association of Ghana Industries wo muchem say ECG cable imports import to the Ghana no ye local content every mono had the pipe say wo shy wo cable manufacturers bebre wo Ghana ha eti ban say ne tin say ye no an say na amene say ba say ye compatible sa ne dia baba ye adwuma ne import na the local industry no ye ja wo musa wo bra wudu tema ye wo business ahodo ye wo nnwuma ahodo wo mo ankasa timi ye cables ne bi wo Ghana ha eti no and business and financial times ediaba mining industry omu push back new 3% levy bia ye de ba beto omu so omu mutu agudie wo Ghana ne se omu ntina wanya hwehan miemfa eto ohanchemu miensa emetu omu dwumadie so ne se wo business and financial times what the want some aba mame for the chronicle the bokrata ne nto so na ye roduchum bosomtwe abato mpesua so ma hwebedwani a kane no osaya nwoma soafo no nwomesua soafo no ne wakọ asante mountain blue light adwadifo ya woni ma hye ya wode 1 billion kanisika no ekoma wonom ni 200 bag of cement no ho ensema wa hase na school feeding program no wono panyipa ya wono na national coordinator ma me hajia faten so ene de abaso bode de ma ban ne se watua ketres ne ka ni nyina so emu ensem no ewo hase no na se ensem bi ebobo ba ma me yapom de ho ensem no enhye da nyina ye se uye obi a wo penwura mu nam ne sa yimojanam no a wo che se ka tai no
ɛna wɔnom de toto na ɔmo hu ho ɛba san so de wɔka tai no ɛbɛkɔ na mu ɛno bɛtime de brɛbo mu hawa na asɛsɛ mu haw ne nyade enkae ne bi de abɛnte no wei ɛyɛ ade a mpanyinfoɔ ya wɔn so ɛbɛhwehwɛ mu a wɔnom abin wɔ mu ne abɔde nyansapem no wɔnom so ɛde ho kɔkɔbɔ ɛba ɛwɔ krataa yi mu na me family die chat from the Herald na face the Informer na ne nyinaa ɛfa nsɛm bebree ba minority leader pleaded with NIB to suspend Intim for just arrest. Vanderpool na eka say wo mo ka say okopa wo mo chew say wo mo hwe no man kwankwachi no the Informer da wo krata chem say minority wo ma fechire wo mo se de akira ban say he ye ntena ho e ma mo etietie ye fa ho die so etienye ahweyie na transport minister Honorable Joseph Bukari Nikpe ordina beto so Okada riders warn Mahama over age restriction age na wo dia to say gisi when 25 years ansa na waka no wo mo Okada omo ebo mampani kokwa no anso Ramsar site encroachment I no chance tipani kwantrafo ya wodano yera Anthony Sapon wono so edatu dwase wo hwe first quarter what 2025 no one target ka waka se obenya no 39 billion Ghana cedis no wose wonsa kama na broso sana na wose omu pese omunya enso omunya ama no abroso opo se ye 11 sa hodo na free ho no wose first quarter wo mo target no eyade a wonom atrent no ame yankwa yanim sam no ase yebobo so ne nyina na dom play jaya court we jaya no wo ye mantem ne ade ne nyina nso ehon sam no bi e wa hase no okay ene na ebraso say be ma atiefo abam okay enti said ye what no the bonkrata mu nsem na no pay akofa ne nyina ade aba no yaba Sompa 90.7 ewo Nkoranza enti wo so betimi abam ewo ha na watimi afre na wachire wadwen ubetimi afre na no pay wo so de wadwen twire aba aye 0598994994 0598994994 ena afi 0502057003 0502057003 MTN no ye 0598994994 0598994994 fra na also de wadwenkyere aba anopai ewo de bonkrata mu nsem ne ye kokofae no ede ebae no ne also ofa wo kyere wadwen no ebrani ni ofra na wabo ewram na yafaw na also wode aba 0598994994 0598994994 no so na ba ponsima eduanu minu 22 after 7 Sompa 90.7 and Friday nti yeguso ye be fa course no kakra eno ekire no ye be kwa kofa tip off eno ye agudie mu nsem ye koba enkomo pio ho a ye bedie nene so aye Friday de Friday special so ebeba nti ana wahye no so sa e de ama yenko na yenkofa ye first caller. Hello, good morning. Hello, morning Adwa. Mini awdini baby afefi. Eba choja imani Kwame. Yo, eja imani tio. Adwa, eba ndi mkru no nyina mama chen. Adwa pa mo yebo man Ghana. Ame esram, mama nkwa yenye yeye. Adwa, man Ghana esia bi o man ekweri. Arho na sefem so papa. Arho na sefem. Member of Parliament Jumia. Adea Sembado Tuga. On Kajan Mampany Air Cronfo, Mampany Conjania Acronfo, Namum what you won't be beat. Yamate Air Coso. I know what you say. What you say, and only one man over Catasam. No, I just will submit and this communicated at Ghana. One people when you China, the Pachama to be a press conference. And not the name of one, then no be quavy one. But Mamma Raho, Papa, okay, yo, Medan Sipa, hello, good morning. Good morning, Ejma. Mini Audini Baby Afefi. Quite on the Mohammed, Mr. Kwanza. Yo, Mohammed Yanko. Ejma, Minchia, Mincho, big of Funina, Minchia, Chama, Elia Dams, in the other place. No customer woman say, Ejma. Adea Akye say, Obi be the Akye so. Na odi atro no na wa dance here actually
na nti for grand MPP for bi no mo te wa omo kika mu onumonya for to say we say INDC for nyina ye di bu ma so ye kana na je do gani na mo na mo shamra na mo ni mra na wa kopie wa na say na ever na wa dance we sabran so akoya tem why na ye di atroku no so e be ye no de fa dance bra Edmakaka me ka on say Haruna Idris education minister Yankopo Nshira no na won shira John Dramani Mahama excellent all kini paye bie ho o say double track no every na nanu penso be tinne senior high school ehun bi da tan say and na primary school one go school bi channel ka da o say be green one go school channel o say be yellow apa Haruna Idris say ye onu manifesto na no pa ye kinka mo kan daily news no o say double track and many ya on be thinking ya on be eliminate ye through hofra school training na be go school and no and na Ghana for awofo ya kradwa ya twen na ebeba mu so na Ghana surely Ghana be ka be hwe ya be reset Ghana bio Mr. Medas 0598994994 0598994994 the bon krata mu nsema no pay eno na ofre na wa kire wadwen e de afa ho no enti ofra na ososo de wadwen kire aba anopay ahe Sompa 90.7 esu ni ade akye bia oba na ya fa. Hello, good morning. Okay. 0598994994 ye be lines na tum ye right team for joy asen south branch bedwani ye elupre hun sensema ye say de ye nema bia ba money laundering ne hun sensem cocaine hun sem ne ade a nei and I before so mko akochirem na shebedwafo amodum kuma ne MPP for no say omontia se hene ha we mrashebedwani ye bechi na age say speaker at the order abansa ene cocoa board say cocoa board for assign ababonten say nsema mo kan say 2025-2026 say yentimi entu cocoa mu no omo say processing price company and a committee no crown. Okay, what I am for course. Hello, good morning. Good morning, Kodopon. Mem. Mrantia hene. I am watching for now to that. You just want to pay me where papa. But go to me, and you're gonna need Ghana. When you have brave, what down, and go brave down. Go to go in a plate, Napa. You got to want to go with Munoja and my baggage. I can get there. You go near go down to go gather. You go near to go. Aren't they? Ah, let's have a mamma of the go and the rest of our book. Not on chance. Not going up on the trap. The neighbor will give a book. To do me that say, Google board for the Abaze, Sansam 9 in Namuno, Omucha say. Cook board no crown umunyam for me processing price and I say price omom determine price no crown almost so committee be as almost set and so umunyam setting we umunyam for me cry and inti sansem no amanfo kano omo kire say enye no kre inti yen hwe ni mu ye ma omo break akra ni eno so aba betodwa no na say ukọ word marketer cocoa no 1 ton no $100 million na say tons no $100,000 sorry $100,000 say tons no we can cocoa 16 bags ebomu a na 1 ton into $100,000 ewo amana no na say ye ton no enti say ekoba say bra na MPPT akunwa so na yewura rekopoku ne omo kaka ndisi fo no eka se 6,000 na esesenke de momu na ye momu 3,100 no ade a iswakra ndize woka 16 bags bomu na ye 1 ton world market abrochire dwaso no $100,000 nti se unit wuki kan bomu a na $100,000 say $100,000 you know 1.6 billion dollar na say 16 and almost 16 India 16 oh 16
close to 16 nti $100,000 equal 1.6 billion 90.7 FM. what I say 1 ton and it's 16 bucks na 1 ton nti ene no correct say yatum to say na kanene na ndc for kan say word market na yatum na susu yatum $100,000 $100,000 1 ton no which is 16 bucks in there and as I saw almost here there omutum 15.19 oh okay nti when everyone say 1.5 billion me boy so what I say nti nature say omutum a eyeye nti say almost say nya no kre say almost say 2025 2026 koko omo entum na say omo say amanfo na de nam social media dia adabraka omo mra bonte no metum omo meka bibi say afi omo betum ema akuafo enti neze ho asem no nyame adma 1st July so communication minister e de aba betudwa say yebeye sim registration foforo osi we proper sim registration na Ghana no odwen ho a wonte ase se Ghana no mashare so mpese o mse no say you because me kai pa say 1st October 2021 ye sha say o Ghana ha e register sim say Sam George say eno no na nya papa afi na ye proper sim registration intino say nyina e be kai o Ghana ha 1st October 2021 ye register simwa to amokosi 2021 yenya nipa 18.9 million sim kasa na ya register inti me no me mentiase say ye start October 2021 and ye register ye nim say ye sima ye use ya register ye sanse ye samba ye foforo and your proper sim registration inti minimum ade se Ghana no aya na obi mu we obi mu so benya ntwobo bi adi wo ho se ya sheda na ya pese ye boy nka kana na ya pese bogu ha na yesu so ye hu ano kakra bi na ekobobosia sika kakra ye nya no ni aye na yesefo o mu chese ba ko no mo ye no o man ye ni Sam George cheche ba ko no mo ye na nya papa nti se o mbe proper one nti 1st July ya ye be register sim na ya ye no foforo no ya ye ne dada no ye san be ye no foforo unity esesen akwaba nyame adom ko na so me so me wo ye pa ade you can say of man no when dia na oh nila mi di kama pa you can say no of ni di kama oh okay no Ghana de hey kroben krani yes kasa ye ko bosia na bese no kwa ye ko bosia na ya bese no kwa enfanya hwe adwuma sim registration ya ye yes sim no ya nye ni ye nti ensa ne ye sere be ye no foforo na nti adwuma mi bita se die ni e wosi no ya nye ni ya e wosi sim no yes an ko salai ne ye no foforo ohunu you see sometimes no maybe wo na adwuma wo ka be bra o meka se bi asia na se ba nti eni ye wo de ba na ye use evidence na wo de ba to asuma na ye hu se oh nti eni ye wo de ba na ye use evidence na wo de ba to asuma na ye hu se oh then ye asma papa yukura ka na ye dai e no kurenti na ensa na ye sim no but we say no what can tra sim na ya nye ni yenti no ye se be real registration e no so ye sikasem o me e be ya no ye sikasem nye se be kan ya na ze ye be ya real registration o se fully me se ba ko na nye papa ko ntia fini ye be ye genuine kasa genuine wine nti se ye be genuine wine proper registration kasa proper registration ndi adwuma se proper registration ye ko first ka wena be ye ga na sika na be ye no nye sika nye se wan si bi asem o ye be wie be ka se registration na wie na sika na akomu no adwuma ka kire wa wo ye mbese wo ohunu ndi sometimes pen for na no be wo so mo factor bi asa Ghana na ye timu no Ghana na ngase ye timu no ye sika asem wo fam nti no be wo ni kwan se ye de so say e na asem na ye register no nti me question say sa na ye be ni free na nsen because MTN office wo no wo ko na wo beto asem register we na wo ka be 40 cedis
That's a registration day free. Opa adwuma isi am ka say mobile money no ka ho a. Na first mobile money in there we are. Na advantage we check set Ghana say o call your sim. First sim card 3 cedis. And now sim card crime maybe na 1 cedi. It's a community office here. Almost say say now me go be say 90 cedis. She say 100 and baby be turn 140. Sim card be turn 120. Sim card. MTN card. Sim card. 1.2. Now no me be ba new market work. Me ko na mko bi say say 10 cedis. Promotion be do promotion. Masa anopa 8 o mo trans no. Amo 10 o say no na sa. O buy 1.2. 1.2. Oh. Nti Ghana na et no. Na me ka say no. Me nkota sim card, asa me sim card e dem ma release yes le be ye fene say yes ye no nye ye be foforo. Foforo say be ye no. Me kwase me bisa say sa foforo na be ye no. Sika 70 say ne sika say what else? And any person o mo be ye echo house to house. Sika wo de be wi ku akonta kire wa. Sika be hwie gu mu. Nti aduma no ma bi o ni kwa say so bi nim say amanda da no na say ko ye ni ye na wanye ni ye ana because ene me de mahu challenges bi ewum. Oh, challenges dey wo. Wonim say enka ideally say we mobile money me say Bojibo Ventures mo be chire mu kakra me de minim ni say nka say we register sem no say bibia obi a wa send sika why we ani enra na metia enwumre no be 9 no na metia na me badamfu bi o ajema ena wa send message dia bre me say mame pese man ka mame yi kra sisi na me chire say osreme oye transaction bi ede ama obi na waya enko eni o say I am trying to make transfer to someone right now. It is not going through and it is very urgent. I don't know if you can help me make an by any panel system. What is my making? By any panel chat, you know what I'm for the chat. And the winning. Oh yes, I didn't know. And I'm busy and say right now. No, see yes, and I'm say, may I know the one kasa and I'll pay me so much bear for no. Me who said what ba ade Ibia Baba to say or say what the Yankupon say ne phone no I come and no hake na you know ne system WhatsApp you know na yamia do bibia e kama wa register the sim no enti di entina unity sade wait me koso enti ebia na o man register ne but me ma sam so ne say the previous government you know say what boka registration of sim I didn't try. Now when Timmy Swan any ama ya boka so dia. Na etra ko fra ko boka foforo. What would me channel because mo ka kire yen say seminar ye register no obi antime hack obi account wo ye mobile money obi mo obi ntime ntwe obi sika wo ye transfer na yesu o mo cheche mu say e be perfect even kra no say obi bu what send this sika mo obi na so obi be so obu kra betima trace akwa ko huni pakro obekọ MTN office betimi dia court akwachi nipa no den na se mo ntimi anya mana anya ye na yesa ba ye fufura na se previous government no na da mo di Ghana sika kwa ma anya ni ye ma yesa ba ye fufura na da ne Ghana o te wa e mo bin wa won ti ase o man no sa politicians no ashada pese omono yesika na yenya no taxpayers money no ni dini ye obo na omo pese omudia akeka na se ne ye be ye ale chene be se ye be proper system registration e be wi na sika akom no adwuma ye ka kire wa o do ta be guti nti we nyina kan bi magana ye sika sem ne de e ye pasa ye were lot of things ye say this kasem ne ye this kan bi ye den e ko ne ye ko esa no ma no Ghana ya kwan nyina anye akwa ne wa Ghana si ye ye kam skare da koye we na ne wo ese ye ne de yenye e beteke be 4 years na afide nyame ya do 4 years na ba so na be toba na giri ye de machine sabe so na basa nti 3 days bo na kwan asase tututututu na ya tra boka na ye na uni se o ma kwan tututututu na o be peche se ne ma uni ka admonica e so e de ba
One, Ntigana Andes, maybe a baby, ye ben press and implement you. Because you're quite back, you baby, 3 days, 1 week, 1 month, not 1 2. Basa, no, you are talking for contract, it's not a petit. And it's just in the end, the can you define Precopea canon? Sir, you're the conductor Baha, a 7 mile or time put them one not baby. Mammy, Ata Ajuma. Similar registration here for Cocoa Board for say, Omunfa, Omumba Bibia, Inti, Yan Chamo, say, Goku Tumbaba. Hey, Omangana. Ajuma said, your much meaning about my walking. Similar just on say, no, I doubtful. Your fans will be hijacking a county dean number Bibia or chateau to say, or no one, Tisaka was scanning bin and Kawan Franoa. Oh, any a minuet in a frame in Memoano. Now what's 3,000? That will be a genoa, could you? Sir, yewra some na toje so obeye no proper dia ene na je so kofa sa bi Yesu Kristo anasa abofo no mo an na mafie ma yen proper ye ne sen frosters bebam ye ne sen obi betena baabi Ghana card ya na ye dia yade no nanso ni nyina achi ye sen nyankrofo a wo mo nam kwanbone so eye saade na di obi din eji sika firi se me contact am wo no wotimi atwini nyina na wotimi afre obi aminim no na odi mi din uko Facebook a honorable asumesi say wa send friend request na chese de MPC din kura ejiji sika efiri amanfo ho o mana yetimo no ase yankasa no yetintan ye ho yankasa ye ho abro entimi de mu no se dwuma proper bia ni babia ye no a Ghana card registration course adwuma me de Ghana card akoto sem register we do your registration no mu ya no so asan de Ghana card na san register another sim a wonu eyi so midimu o asma ayi America aduma ayi pound Ghana ha yetino bi sim obi Ghana card register sim akoma ko 10 ndo wodi ye na aduma midimu enti so ofra wa midi na beba enti se oni mi a na chese se de no a obi ma message enti Ghana no yankasa na ye ho abro enti se de ye wura na te wo kan ene agi se Yesu Kristo si form no be ye sa proper no se ye Ghana fo ya na ye de ho be ye sa proper and aduma me hu proper bia obabia na sankaba network no MTN fo ena fe teresa fo mu nyina mo kan ba mu se ye ni se aduma no so ni nyina chi no bisa ho se efiri hin ne ba hin ne etimi ba de sa nipa ne ma na ntete no sabi ye nyina so na ya adwene ye papa obi so aye ne ye obi so nam kwambone so yes ade bone no enti se proper ne de me de minim proper ko sika so ene ye di wura mu to safo no so abi na me de susu se adwuma mo yes ade no wo mo ya mo ntete me nnei abafo ntete video mo nya ho ni me no wo no ba fie wa yama wo no na nkan old lady ko yi sika na mobile money vendor no timi atwini sika na aka oni funu so nyina just imagine o man be the any system no national policy bi ani o man mu adwumanti sa na o man be ye we ya o kan say proper sika be wuram no ma kan de be wuram proper no so nya proper wo be senya froster wo be bu wo be nya froster wo be hijack account enti o man de se yansesan ya adwini yesu ne ye ba na adwuma em say Ewrade on fa nya fet masase no no mo enipa foforo na edu ndi adi mo wa enko fa tip off no mra adwuma ya mean say o quick one honorable Nate George Sam George on my details of the NTOC Adea no on my man because the communication is scanty information on the ban is swap into DNA say you're very clear technically because trauma man fu cool one sana wonya Ghana card no ntimi sampa from bio into say we nya clear explanation say berries no I say Ghana for you sorry yama won yes Adea because one where the kaka skawum first one the ono ben su skawum yemfanje say ebia niama na anko yie no we can correct it within yebetinya iron say security ya we obi no anwo so o ye mbisa eno yebetinya correct no the information in up to date yebetinya correct it but as any entire idea no that is wrong that's wrong something is wrong okay Martin yanko fa good year mun semembra tip off yakoba nkomo pi wo akira ye de beba nti mano enne he ya
France abrochimemu a adamfo pa radio wonom afabi e wo honom ayikwa wo kumase na feitachi mane 101.1 tadi no eye 103.3 na doma eye 101.3 no me patro ye double life for her na edro no pose na sports no ye tenasia aya join me live unsa join me live for her eno so ye Sompa 106.5 Sompa 106.5 Facebook diaro no na yen jeje nsam ni mo emfa engu ho na me patron tantam so ye sase Adea free afisam ni mo anacha se Access Bank match day 23 zone 1A no enu mo ne yakwa sase de free na sa games ahodo yu nyina no nyankropo ye adomu a on the 12th of April 2025 anacha sa game we no ebetumi asase amana ye na me patron ma me fanto animo se nyame ye adomu a Tamale cities Wamo Bachafie, Ewa Aliu Mahama Sports Stadium, na wani Victory Club Warriors, Aqua Kosiakai Amanweje, na Wale Kale Stars, Wamo Bachafie sa game weno, aya 3 p.m. na wani Wa Powers and so, Aqua Kosiakai, Widim sa Wa Sora Nante, one more Chanafie, aya 3 p.m. na one more any real Tamale United, Aqua Kosiakai Amanaye, na Yapa United, Yano aya 3 p.m. one more Chanafie, Ewa Aliu Mahama Sports Stadium, na one northern cities one more to me abom game amanwe na sa games when na nyame ya do wachina Saturday and to me also na wo bowura mu e was zone 1B no mu a eno ya Sunday games a wo drop no a e betumi atodwa na me patcho ma me fanto ni mo se e wo ohina me ya stadium no Tachiman 11Th one betena fie eno ya 3 p.m. na one Doma United akwakosia kan na WB United ye no aya 3 p.m. pepepe eno ya WB Presby Park one more na one Tachiman Heroes so akwakosia kan mana ye na ma me fanto anim se wamna for Mighty Royals one more dia no aya 3 p.m. e won Nanajima Bedu the first pack na one Tachiman Liberty Youth no enso akwakosia kan mana ye eno ya zone 1B na ubowura mu zone 2 ni mu a me patro no de nyame yadma wachina sa games ahodo yi ebetumi atodwa ni wadubi ase wo china fie e wo Lincoln Stadium eno ya 3 p.m. na one aye Rose Park FC atimi akwakosia kan wonim se Swedro All Blacks one more therapy I was Swedro Stadium 3 p.m. na one Asekem Football Club no akwakosia kan mana ye na Mysterious Drafts one more dia no wo therapy Robert Mensah Park 3 p.m. na one Bekwai Heroes akwakosia kan nyame yadoma wachina Future Stars therapy we Joshua Kese Park one more na wo mo King Fesa akwakobo one more game no hono na me patcho ma me fanto animo se Park Academy dia no aya 3 p.m. ewo Mohammed Kamel Arena na woni UCC Youngsters enso akwakosia kan wonim se Seshi All Stars one more tenafie aya 3 p.m. na sa game we no ebekoso ewasafo eye Rospan moa na one Sky Football Club no akwakosia kan na ye na ma me fanto anim se Almina Sharks one more dia no 3 p.m. watchna fie ewo Dr. Indian Complex one na one Zema Kotoko akwakosia kan na ye na me patcho ma fam wura mu ewo Ghana Premier League ni match week 26 games I would drop in wa nyame yadma betumi atodwa amana ye na ma me fanto animo some media Sport Club no one more china fie ewo TNA Park na one Dreams FC akwakosia kan nyame yadoma Saturday Accra Lions one bet china fie na one Baseke Holy Stars akwakosia kan eno ebekwaso ewo Accra Sports Stadium a eno ne kakra ye free up na on Sunday April 13th no wonim se krobia Kumasi Asante Kotoko one bet china fie wa Baba Yara Sports Stadium na one Bechem United akwakosia kan na ye na Vision Football eno ne kakra ye free up na bibia de Gold Stars one more bet china fie na one more bomu game Adea TR Young Apostles eno so Adea no na wonim say Legon Citizen so one more bet china fie na one Samata 1996 akwakosia kan na ye na me patcho ma de gadi ato animo se Baseke Holy Stars nyankropon ya domu a one game ebekwaso Saturday wachina no one ne Accra Lions ene betumi asia camera ye ewo Accra Sports Stadium na eno na coach Adema
Adema Baseke Holy Stars, Coach Abdullah Ghazali, Papa and Central for Dinkomo, Ama Watch and Sampin one with the Afa preparation, Nyakuro Poya, Toma Wachina, a bet to me at Tojana for injury situation and so on, what Penny Watch and Semu at a chance and Chofo. With regards to the injury issues, we don't have any problem with that. Yeah, we have few guys who are down by malaria. I'm hoping that before the end of the week they will find and get back to the pitch. Accra Lions, we have prepared very well to play against them. All what we need is that we are prepared towards, it's away encounter, and it is something that our performance in our away matches is not something that encouraging. We're expecting that at least this time around we'll try and make our tactics work for us so that we can go there and then get this 3 match more perspective. Abusia why coach Abdullah Ghazali wano aye head coach Adema Baseke Holy Stars and your turning can and watching no wapanyi pano to asu chire mo and watch us a season where them shadan kwaye and farmer Accra Lions there na so nya ni team no ebe underwrite wo mo da biara da sanse wo hwemu a game bia ne de pie free mo ba e be kura no a na this game no etumi aba be sesa Accra Lions one mo shabre dia ma one more enti no want me underwrite wo mo da biara da se me ya domo this game no betumi ayefo Adema Baseke Holy Stars. We all know that on the league log we are ahead of Accra Lions. But looking at the way they play, it's a team that you cannot underrate. That is why I'm saying that tactically we have prepared very well. We have seen them monitoring what they are doing at their training grounds. Abusia way aye head coach Adema Baseke Holy Stars Yera Abdullah Ghazali and your turning kano na me patch official confirmation and so aba betoja say Accra House of Folk sebre ne panyimfo asase atena say goalkeeper Benjamin Asaria papa yi sebre ne wadamu Adema the Blasters of Ghana no sebre one masa extending the contract at the 2 years and Nkoranza 11th 2027 and the contract in the upon a year. Now, me patch when the kakra ye free wapa, and on a ora ye din, and a sesota go one manager, Adema a branch ye friends of Benjamin Asari, one also to me in a central for Dinkomo, and what just a wood shame cramponua, just a contract I would open one a buyer, Djibouti by Sanka one of a branch ye friends of Benjamin Asari, no quack demo, Adiama one national shamua, would to me as a sunny branch and a motor bono, SB Koye Ewa Accra House of Folkunua, Nelson Quansa one with Jana Manako, and into 1 year branch and Wakasa Yamia Tumua, the contract and Wasa Estande, Adiako 2 years in view. Before even he left Olympus for House of Folk, I had a deal for him in Djibouti. In which, sorry, in Djibouti. Okay. Djibouti. Yeah, they wanted him very, urgently. But I spoke to him, I sat him down, I spoke to him, and I told him, look, this is your career. I cannot stand in your way. I just want the best for you. For you to go to Djibouti and come back to Ghana, the window is closed. I prefer you signing for House of Folk for 2 years. And then, after 2 years, just give me 1 year of a very good goalkeeping prowess, and I promise you, the sky is just going to be the limit. And he just took my word, signed for 2 years, and this is where we now see Benjamin Asari. Abusia why kakra free about Benjamin Asari the manager Orion D and the sister Tagonia turning cam now watch and Samu Adeshaya no na me patro me den ka dia to wanim dada say Nyankropo ya domu a we can see Vision FC one more game wa one bono one glorious aye Accra House of Folk and the betumi asia camera ye na we dem say Vision FC for one more shase one more kasa enche bia na one more chita for the batu dwa say one more show ni mo say anya hwekura no 2 goals there. Some games where the bet me appear free more. Now couldn't deal no I Vision FC. One of the other part of my front to anymore. Sapani Payo Casa at the Emma Aya Accra House of Folk. Yera Kwame, Ayo Paria do one of Central for the more. And watch us the Vision FC for one more Canada. Aya dead because who person one more hype game no keke. Nasa new man you now shoot me kwaye. Adema woman now so do who is Yami Aduma. Aya offer the week games I would draw your back on House of Folk one bet to me at Kunim. For the talking on the pitch within the 90 minutes because we believe so much that team beyond the house at the bottom, it will not come easy. They will prepare beyond them. So many is there. Adea, right? Just like the other teams. This
because if they prepare in that manner, the humiliation will be too much. So this one, they will always want to prepare beyond preparation usually, but we'll be ready for them. Abusia way aya the glorious house of folk our panipa your casa dema one yira kwam pariado ana ya turn kana no wachi no panipa no wa mana so one wasra ne supporters sasa game when they crucial adema one was answer wo hwasane vision FC for one machance ya one casa no a dede na ya doso na sunti wasra pa sa supporters ne nyame ya to ma we can see wo mo mra mata na Accra house of folk nso wo muni nkunim mani Accra let's find space and go and support the team. 3 o'clock march. When we are coming back home from Tema, we'll be marching back home to Accra with our phobia songs. Abusia waya panipa yo kasa adema the glorious Accra house of folk and na ya tenen kan yewra kwame wo pariado na me pato yewra kwame kasa we ya peno and na nyina mo na branch ya ye friend say Isaku ka branch ya no one na ya captain was say forward adema Vision FC waro so kasa no wacha say yewra pariado de watera na dwene e ya dwinkyira bi ana chese papa ndi abeto dwa no mo de mo hwani mu say one mo nyakra no mo 3 points de one mo tena fie na they are tuja. And then I know their salary. I'm sure for that one. I'm sure, but I know everything. Football is season. Abusiana chase when kakra ye free waba ya jemu wa fisem no diama mo nantantam so no ye konkrofo akrokro so ne diama no nsam no anso tumi ababa somwa na chase Europa League no emu kakra na ye tumi awura diama mo no dem say games awodo pinu a anso tumi akoso na me pato ma me fanto animo say eno da Olympic Lyon one mo china fie ene Manchester United kokosi akanya chase akese no kwa na wie no na 4 goals na pie dia free maba Olympic Lyon one mo she 2 Manchester United ababa teya ekokwa ye 2-2 draw e ho no a eno ne kakra ye free waba na ma memfanto animo say Athletic eye club no one mo so ekwa away and Rangers ekokosi akanya ne nyina mu no wo bia ntumi amfa na Anthony Yanko adie mu na Tottenham Hotspur one mo china fie etonsa e de fra Eintracht Frankfurt ekowie che ne draw ne pie free mu ba ye e wo so de no kokwa ye 1-1 ye no ne kakra ye free waba na mame fanto animo say transfer windows no powra mo e wo Chelsea one makachi a se brani ya tese Real Madrid boboko no wo mo winga ba ko ye France Rodrigo Goes abranti ya ne Chelsea boboko no one ma ye Crado se nyankropo ya tomu a wo mo behwe se 100 million pounds wo betumi dia ma branch ya no na one ma sign no dia kwa Chelsea a eno ne kakra ye free waba na mame fanto animo se AC Milan midfielder ye France Tijani Rangers no abrantia nte ya mensaka and say Manchester City one match I say ya one more consider sika bi e fere say 42 million pounds and they call 51 million pounds say AC Milan midfielder ya your friends at Tijani Rangers no abrantia one betumi apɛ no e de aba Manchester City amanyo manyina enso atumi akoye e de ama one more anya sem keto akora na unim say abrantia your friends say Destiny Odigi no sa abrantia no jaza sebre Manchester City one match asiasa one mo share sa ne beya wono abrantia na wosina kan adema Tottenham Hotspur no won betumi anya no na fei waba be sina kan adema Manchester City popoko no eno ne kakra ye free waba na me patcho medinka dia to wani mudada se wo powura mu wo ajankrofo mama so a France abrochima mu Paris asam na meka no sa no adamfo power radio one ma bie mo jejemu ya deshe wo Paris France abrochimemo one mo tie bi dia free one mo me pacho wo soko kumase ya yiko ya bi one mo takwa aye chasanya semketo ama 101.1 tadi ya takra de no aye 103.3 ena doma aye 101.3 a eno ne kakra ye free waba sebre no wo tweno abo enti ye jejemu na uradensam no ye tumi adia brewa enya semketo ama na my denka aka dia kira wo sa Victory Charismatic Chapel one man chan and ye kwa body apini na ye dia urade asem e dia bro
Donald Trump, American president. Ena papa say what the niema efri oman ha invade nya Ghana hankwa ene China for ka ho Canada for ka Africa countries ndo na ka ho 10% ene 12 de beto so ye didi ho komo bebre e o Ghana na ne say wo de aba betum ni say 90 days or my 90 days or the homeso kakra as what the embargo atoso inti ye twen na ebiunu kyerese sa niema ya Trump kan Ghana sabane sa ensusanso ben ena ede ebre susanso ben ede ebre inti yene Prince Joseph Strogan Prince Joseph Sorogan. They know the easy cry. Prince Joseph Sorogan. Ono Sompa finance expert ene nkodin komo kakra. Na hwe sa niema ya ekokokoso yi na yeni ho nkomo. Mr. Prince Joseph Sorogan. Good morning. Good morning. Minia wapom ti say Namiadom Pomboko na nso e Namiadom mesum ho yepa na minim say school e water chman Page International, right? Page 1 educational complex. Yeah, Page 1 educational complex. Una odano ena osanso ye finance expert. Yeah. Ena private schools so e wo bunu is na eno echi no in scientist say hey papa you say dem be or say 90 days as a home so or the embargo na or the atuso sesen yo de di kan no my mbisa say e ba say 10% ye nema di free o man Ghana mu ha e de ko America na 10% ababeto so a how ben susan so ben na de bebere yen as a o man Ghana that's the din kan me da wat na machia wati for ene akwanya ode amame anopai yina yenim America mampanyi Donald Trump yedin si akwanya so na normal mi no ana edana so pa o ye ni the din kan ye se obema wona wo America man mu se bi won krata se nwie peye no obeye deportation sa adeno ordinary asisu ana amanfo fees said the wow kan obey onye nanso oye na ni breso a dey how be free e dia batichu yen abibi mani mu ha yonkofo bibire wo ho na odi do na san ko wo kru bio it's also a economic war na was on China or the subo so normal of the free on cruise so urban. No question say developed countries now or they start tabo at home so no almost to retaliate. Ebi say China normal urban woman now can say o the percent Abia 50% tariffs at the atoso China also retaliate say monso normal urban no so maybe ebo and I say tariffs see atoso. Yahusa my mind will be at me retaliate na a bad developing country to take Ghana na nam say your answer your so pay yin no yin to me retaliate na ama na yedin amayen na instance so wo me say emma yedin normal on say yimu no kra no to see ano ye import driven economy just a exporting more than that. Now, since that tabo no asan be dayen so no. The ebe say ebe normal ye dey call American nebo ayedin. Okay. Na eba kan so a market na nka ye nya no ho no. Market no say demand and supply na normal ne bo san koyedin ya. Already no one here to kick you out of market. The woman say ye near 10% there, but the impact on the economy no much. Okay. Okay. Enti ye baby say niema be obi teacher officers na Ghana ye krade na wo na ye betimi I export to de be niema na ye ka ho asema be affect no
One will say Ghana no sebi yewo timber, yewo bauxite, yewo gold, yewo cocoa, yewo chese normal bibra yetimi export wa yen no yen use no oye even country obi en say India for na ekomo but ni nyina no ewia so ade value adodo na so timi ko Europe eboa uni say Ghana ye buy eko Europe market pa Naira ye don o Ghana sebi do na timi ko pimo ewo America oko America kra na o timi hu obeko ye say ye wo local Ghanaian market o timi ko hu ye buru kra ewo hono obeko na ye buy ye ewo hono sebi o ye nuanom a omoye Ghana for ti ho gari obeko na gari akopi wo America ye gaso enti enye no kwese ye nifi nti bibia nko sebi yenso kakra only say you to me nye dodo then take advantage mo nanso ye exporto e normal e ko Europe e America and also e boy okay enti sa na me abubo su ni nyina akwa say raw materials because yes ye no e wo ha ye ntimi mfa nye bibia cocoa yi I said de ko ho na yetimi de akwadan da ni wo ho mostly because the young to me are the aka na bayana or so team compania or say Ghana were strategized because a bandit na never say a tenacity. Now normally they be why they call it adi balwa nanka say ye industrialization on nanka ye pedem ya adi balwa nka Africa already market for it yen kwa Ghana no mpono say the group there once you cocoa no co nan ofoi adane asan abaye manyimu ya na boarding but nka nka ye ho enso ye ho so na ye industrialization ya nka ye normal you produce no haya di di man here na di so akọ ebiaman so te say African market ni branca America e ka say o my ye odi taboa to yesu nanka ya dani ye di e de ko other market but normally be wo ha essentially so when you say your oil are you to know high and you know you use you export your oil no na yanga for the crude one the refined one no the abaye mai and the oil na yem value export no raw no ni na be affect you na ni na so san so your budget no eso okay and this is say or say 90 days or the home so as or the embargo atoso no yet say ambassador to Ghana American ambassador to Ghana no one euro kuja to mu edidi ho nkomo say sa niema no nka Ghana de eja yebe yi free mu na de say o say 90 days or the embargo atoso no ususu say nkasa bi na ekoso se be ya ombe yi free mu ana because yate say oman bi ti say China na no o kan say China de afekura na obeyiri mu kase yeah when we say that economic war no anka yen Africa de enchada nye target sha yeah and he say yen panyimfo no nene kasa ya normal betani not only Ghana but over Africa and yen target pa but yen so you feel the impact pa okay because yena ye ho enso ye ho so yi yena sibiu ye ta ko sresra de yena ye ta hinya sa emwa no enye yen na anka target ne ye nti nkomo na after no ye foreign minister ne o ambassador no Asia si di nkomo no ye so say ni nyina beboa na normal atumi adan ye hwet mu say even before 90 days in the best no na gain atumi adane amaye okay now Mr. Prince James Joseph show Ghana enti adan sometimes you know the boy wants for him say obi bi wo mamu ha but ade bi kakra bi ye na say ye suro ye ho kire ne ade ye mpanifo no na omuntimi moyen anasa amamu no na omunim ana da bia no ase yankosra
na e ho kire ase ade bi kakra bi kan na ye da fo mo ano no de be ne ni Ghana ne makura bobo din gold bauxite timber de bibia obi wa ha amambo no mu nimbu ana o ma hyeda na o ma yesa wow sir yaman yi mo no nyame abdo ye bibia na abia missy opportunity be 2020 COVID by a nice opportunity na e was done normal because what you said the COVID by what Russia and Ukraine war even what normal people be 20 man a whole the economy no import over dependent on import. Maybe beer just a caraba. The minor is me, toothpaste, crana, blue beer using an order. And my young Cassatima for your taste and French. Made in Ghana goose. Chemoy, you don't know Ghana, rice, I don't know Ghana. But as rice, I have credible my you. That's how you walk. Over the years, they are not now so ever. Yet they and the material say one, a leadership crisis and a war. Two, a young man for your attitude. And as our attitude, you know, say a bit to me concern. I was a statistic many was so any young and granted to your airway. Now, you started actually his taste and preference. And for what I say, and I say, at the end of the year, me now was so economy, I want children unemployment every year. You know, in Ghana, you have the time bomb, so you are Mapuno, and that's the pre-in to my security threats. But you started actually your mind, your taste and preference to made in Ghana goods, locally made goods. And that day, Emma, a human debris at the Amaki and Mabuno. And that's my security issues, and that's why I answer. May you sure say you're going to vote in Sahara winning enough a political will not end at any home. And a global being so a studio, and that's a binom selfish interest in tea. What if a commander sugar factory? What is preventing us? Yes, a non bit of production. Look at the value chain. Look at the farmers and Komoba don't appreciate. Naha and Faswa and the brain. Naha and Mabuna Benya Juma. Are we saying that your Mabuna and Panyu in Guyana? And I'm very sure, say, Omuni. But then, Omoba drop by more as the political way or not now your day. I say, me no, so your quick man so. Atadea, ye koto. Sebi yeah some obi pede just say if you bruchire krana enya bi kura wa ya na Ghana no na chiro made in China made in US obi get the normal people wa ya na Ghana so ya mfa Ghana din emo abentia typical Ghanaian isade bi free Ghana enya papa e say anga say ya ni ehuni e dem fa no man ento China fa services the doctors e won Ghana. Look at the quality of human resource health sector. But a group of you corner say you obi area or onimse or call a bruchiano ebia obinya ayar say. But and yes a doctor in ba cardio be humano. A group of ya yemfa nka wo ho. Ghanaian doctors are known to be one of the best doctors in the sub-region. But we don't give them the needed support and the needed tools also modern juma. And at the end of the day, no so I think that the problem is partly leadership and partly all of us because of our taste and preference. I now know you're finance minister to force any AGI Fukushia, Tino Kai, or say government to publish list of local made items for mandatory procurement for state agencies. Yes. As some of their children or say the government of Ghana is set to introduce a policy requiring all state agencies to procure certain essential goods exclusively from local producers
na se me nyina ne say so obekaya yewura Katie Hamo tama na o trade minister no o kan sansem we ama ebi kura ko cement factory for ho o liste niam bi di say yamade ne niam aye kra free abrochire ba ne ade o kan o liste niam bi ti say dey ato force ken say yen kra biem na mom ye be ye o man mu Ghana ha ama industry na enedai o kran mano o ka se normal ye kra ba no ye jai e di how beba u jane preko pa how I de beba ne se ye be ko dwaman so no enam say ye empower the local manufacturers in no omuntu in produce bebri entu be ko dwaman so no unkonya kra na dodo mu ento na ensu ye about the demand supply the money born asin akoso enam say demand ne higher than the supply no born be cost na ne born akoye dey enti no na ye ntumi nto ebio about factors of production in Ghana enam say ntumi produce no more enti na ya na made in Ghana no man bo air more because the truth is say Ghana for some pe ade na e beto no Ghana but ade na ye Ghana no o de ko pe e free produce ba sometimes the same quality, you know, but in Ghana, ne bona yede. I didn't tell you electricity boy, the young so boy, the labor boy, in the fact, so now, the year Jumano, a money in our boy, in this set, you can say a deliberate policy. Deliberate policy, you have to support the industries. One, and make sure, say, cost of doing business in Ghana is low, especially electricity tariffs. Apart from taxes are. Yet the locally manufactured produce, you know, the taxes are not ever form. Ever more prices are not perform. No goods now are competitive in the market. I say not gradually. Yeah, shifting your taste and preference to every amount on the day. We are talking about so now for 2 years. Now we free Ghana. Meaning that the same results. Now Ghana the other boy typical Ghanaian will. But they are made deliberate policy. Once they are so forth in the parliament, on what they made in Ghana by and Akoi. Let's ask yourself, says up, you know, the boy is saying compared to the rest. And as you see, as in Ghana, would we get it? Will it produce in quantity? Will it serve our purpose? The one is effectively. So we could be selling and be increasing production, supporting the local industries to grow. They should grow first and produce more before we start funding and cutting down on the importation. Yes, you know, even the abroad, the reba, any yakono, ne bobe din, extra crana, not obi investor of our photo, and then all of this and preference will gradually shift. They are not. What do I know? The amateur made in Ghana goods no corner board the on or the urban and at the air urban, which means on over import duty obey with a banana boy for change, Ghana. So we should start supporting the industries. And Tina just a one PPP, you can say PPP and a PPA. Public and private partnership. Aye. And okay. And no. Yes, that is one of the ways. But then the much they say what is it? Your sector we know Ghana is private sector driven. The economy is mostly private sector driven. And this the best thing I say we will make create conducive environment of doing business in Ghana for the private sector to come in. As a private sector and a bar. Like all the your business or Ghana, the frustrations need no more. I thought that regulatory agencies, the way we collapse indigenous businesses, now if they are not foreign businesses, do it well. Especially the banking sector cleanup. What didn't we do to our indigenous banks? But foreign banks are not dominating. So how will a Ghanaian business be competitive? So sometimes it is our actions and inactions. So we should deliberate. It should be deliberate. It shouldn't be rhetoric. It shouldn't be something we talk about it. It shouldn't be no. I was deliberate with paper. So in the next 5 years,
and was said zero importation of Abia rice in Ghana. In the next 5 years, zero importation of sugar. In the next 5 years, zero importation of this. Deliberate with indicators, performance indicators. Prince, Nigeria 40 maybe. Nigeria almost started war state back. Yes, Ghana ni bi kura na ko introduce ade no mo. O ma ye bi a say e koso Nigeria mamu ho. Ade na ye ntimi nya bi. O ba ye Nkoranza he ya ye wo nkuro bi wo ha se fra ayere de ene proso ne ade. O mo asase wo ha. O mu dua mu bi kama pa mo de badwom branda bia. Regional minister, the former regional minister, Obaba train radio so a kind. So Kofa East more on Sanso in terms of tomatoes, need any. But a year, you will have in terms of tomatoes, need any. But a year, you will have. At the Tia or China Mampani, a Batichima. The Martinez or Belanchi project their friend feed Ghana, yeah. Feed Ghana. The administration says feed Ghana. We want to look at the points here or the bar. But want to believe the say, say, all I see project in Libya. On the thought I bet project come on. Not cost of luncheon, cost of billboard, cost of branding of the project, no Nkoranza, also takes Ghana a new project in it. We're going to project in the head office for Accra, and Sebi. Project in Angasanya one echo. This time we wanted to tackle to put down to the local farmer now, your best of Ghana, and make the agriculture sector attractive for everyone to want to enter. And so, a doctor, you want to be a farmer. Be a nurse, you want to be a farmer. We a teacher, you want to be a farmer. We a police, I want to be a farmer. Now, that attraction will help us get something with defeat Ghana. But a time that a slogan, not feed Ghana, not Sebi, if Vienna, yet as we are normal said, now we'll get the results. And Dinacha say, the old kind of dear go coming in ano say, near ma Kakrabi near the court. Instead say, you bear where you hano, say, any idea. Your economy, dear, Debia say, your best restless, any da, yes, sir. Sir, say, and say, you soon a buying. Now, start to say, young Casa, oh, the normal bills were I am at the Mampani, the policy yaba, or the Musikaba, or the Musikano, I thought that Nipana, I continue what's over the Manayer Jumano, or also no, a quarter naso. There be a settler and ever bar, the Aquanin was Oyan, they are Tanaso. They bet your crown and said, they are Quachama, your party, ma. Simple party may buy you or not, maybe or nuclear. But also, yeah, no, a photon. And I said, the crown are not there. You could not party or them, and they say. And they said, yeah, be a banana and Tracy, and say, the institutions what the person in Yana, you best have to ABC now. Obia sending message say, Oko Parliamenta, even in Kunyankra, mu yusu hono. Ya wa carpenter for bebre carpenter for Juma for mu nimde. Umbetima ye, but ye craft free China. That is it. Easy. That is it. Parliamentary craft free China. Normally, you to mean Casa Yankra, if you are Ghana, you be crabby. But they did to me, I get dear. You did to me, I get dear. You empower him of one on all money. Okay. Come Mampania, a good job to see. Ghana Nina, Ghana Nina, and China Queen and the Associate President at Chanaso. Then Mampani got red of Bonablaso. And half of them couldn't want to do more. You know, Ghana, said the young man, you will be here. I think that mine will so a day, but it takes leadership. Okay, but I am me so my dream no. Tisere bi mususu no. Many or more adwin say. I am not and pempi no. Omo ye compare. And some more can different. Omo ba na omo de niema no bi no mu ama party for one farmer no a on a sponsor party no. Did he say ye wo
sa local fertilizer CB obetimi aye we decide na ade eno ye local one eno cry sense ase no eboa no ba enso timi nyini ni ade na no ye nua ba ko as God betra o se sodas ye ye betimi de apete aguyafuo eso ana ye de be agu asase no so ye dua na ma na ye kama ba na akra China for day na edi ewu ni ade eno no nyina mu no ye obi ho a ti se de make no party ni bi ho no o sponsor party no ne de ne se oba ono na bekra mu aba ona bekra yemade ona bekra kokofos ona bekra we nti se wan fa ma no so a na nso akoya de foforo na me di kan say over politicization of course politics na ba BPA and the other appointment no say people with the expertise ye do mo be she ho no ye political affiliation yes we cannot take politics out of leadership because it's out of politics no na never but then we have to look even within the same political party. Let's look at those who have the expertise, those who can do it. Any politics, no be brave, free, no more be brave. And none of them were say the politics are a bit high. All right, ma yenna wase minua Prince Joseph Sorogan anope Sompa FM Nkoranza yedase pa yedase me da mase echia Sompa FM atifo nyina na me tram ni adwuma moba ma Ghana man ni bono man nyina amen yedase Sompa 90.7 FM. Okay, inti yenua Prince Joseph Sorogan finance expert ono na yeneno akwakodi nkomo no ne nyina ehya every Donald Trump American president or say or the 10% to man bi so Ghana ka ho nkomo na edie efa say Ghana yakwa ahonkyerem kakra bi issue kakra bi ba na eho akyere na insese yebetime boy eho pagya no de bia ye dan obi ye woniema nyina soso owo mamu ha eno ho nkomo na yakwa kodi no nti memwami abra yentiemu wa 2 minutes bi na fe anope Friday special yemfamra emra adwuma da se samati efo nyina chibim said the opinion na twetwe nkomo a wa kyere mu no adwuma said the man si kono de ye bekoso no yatenam saa o bekoso yatenam saa asemfo obi a so obi a so nya willing say ye bepa no pomasibre da bia ye mamram de yem susu se me de sumoni bi bono enti review constitution review se beba so na ke hwe se beba so a ye di national policy enti obi aba oye de susu se ebeboa no de okan ye no oba na wanya ho na ekyekere no oba ye di policy we ba se ye be ye launch ye be pam to me sika ye de be ye no sonsene empo sika ye mfa nwuram se akuafo na se ye be hwe ne hwe omuyi a eno adwuma ekodiba onse parliament ma shebe dwe nkonwa nkro fi China obi so personal interest no ba bi obi so benya bibia di enti oto ne Ghana ho de brewa adwuma do contract ne ma na wo ye na ekire bibia ye behu ne abisawo enti so obekra na obeye ye ho contract ne obewan se obekra na nso benya bi ne wadie enti yankasa ne edwen ye ho yase yesu mpanifo ne bi ye enti bomfo nankasa omo nwe ye ho de omo bedie de omo no omo ma de dabia be hyepe no no omo hwehwe se omo beye aso ano aduru fom na Ghana ni ho atọ no dabi Donald Saudi kwabno so di kwase nani abere the second time nani abere pa obesane ma no ekoyiye tumpon enti wantena ho emfansa enhye da minifam enhwe wo se wo de no ma afiri krom ba me manso a ye ne tra se de Ghana ye te ha bibia timi bowram anyhow inubani bowram we bowram onya ne sa wadi to be to so mana hu se nani abere o kyekere ne man no ya de to so na kyekere man bu man enti sa wotu man na de wunya serious a na woni mere ya ono wo kyese nani abere onde why serious amachi dede enti ye ma ye ni mere djuma ye ma ye ni mere na sa me de eya na me ho keka me ho kra me ho te edi asem kra ni kyese Ghana no adjuma me de asi ya bere enti obi nto so brother yeah ina ye he to Donald Trump ne 10%
you say yeni ira Prince Oregon kasa na o che say Ghana no o hwe covid by o hwe when enkofo to kan dey office to office nkunya kra table a office no mo wo no e say free Ghana niema mo kwa koto e say free Ghana assembly bia municipal assembly niema e say mo koto to ni nyina no e say Ghana local one bi nya bibia na e babrofo de say ebia assembly e di dwuma bi na e say enu aduane a emu gi say okoto ai foreign one bi ayere de omudua mo branda kodwom ayere de mo ho yenkoto bi ne no emfa serve wa ho o say this time sa na ye be ko sa se be na ke no omuntumi nya Ghana no hwe de ya niema si kona omo maba no omo action ni be a little kakra bi no mbetumi aye ba fu omuntumi nya one yesi obiti asante mampon ade ya yamfa zongo ni anye MC ya o se yakubu no mo hia no o mpene it is hard anyway. I go for Esther. Yes, you hear and that kind of on say niema bi nokre nokre adwuma mo niema nokre enye adwuma na ni nyina no board and did make say no Sam George information and niema odi aba o say de ba ye ni so a ye nya de sa are chance fe July ye ba be twetwe ni mo fro ade ya boka ya ade Ghana can use who could be at ye it's a security features system no more. You bet you pay IT guys and not the anchor enim. Emma the new year pay no near there. Yamina year pay, but to start entirely. One, I won't can enter say oh man in the year. No, we are man in the year. We are Ghana card records, identification records are. MPP was solid record. Because one, yeah, on my pelico 4 pencil, and I shall say effectively. Now Ghana ya bobo 1 to 2 and my visibility studies are before that, but by no yeah. Of those who are NDC buyer within that 8 years, they did something, but then yes so strong said yeah, the next MPP face no buy on Baba yeah. So dear na enko ya homa yem no okay, can we not technical guys I mean say yes. You need this future. The day I make us say, what was this here? Obi or office bia person was sano. Over no why because obi on one the adwuma ba komano. Say ni pan na ni muduro no or once so nya ndi sini. Ba ni muduro no ntumi nya ade no. Oye wie so man ba boko man bo kapani wa bomba bu. Next time you in China. Parliament for mun ko nyom tese ko anyway. Every China never. Now what na a member of parliament? I am Yakofan Kunyani Adea Babiduru Nazo Fanani ever because one committee MPP Mososo Mamonya. Now say the Urban say NDC by you do me I do you twaso. Say the sorry and what pamu nipa. If you say nipa no kwasem say adwuma no nanka de na obetumi aye bi so ye MPP no NDC hia na me can be ade is serious ne public service obia security ono no de ebia o start rank junior rank na no rise here do baby ene haye no managing director ai ono no nya appointment o nya governor appointee go through the mail go through the ranks. The ranks in no go through. And you see you for now. Yeah, you go through the ranks. And what be do technocrat. We in a D, a pamon, says, see how we is MPP ba. No, the same time I may say, or moon to me yet. Did I'm so on to me yet. The all can own to me. Just in good you could enjoy it. Also, almost so bad. Almost obey it is a over one by obeying Aduma. I buy your bow betting idea about say you will be off if you're going to be on now. And Sunny Bay, you've been saying, okay, I catch him. Eddie, near ma, ye a sporto. Aye, ye importo, Abagan has said 22 be or yet the bandit tosso. Biddy say, sign to Simone, one way you my dear, and one. And Cayano, ye say. Ye de a band better so na Ghana hano say akoko na kuko force ye beja na Morris hwan akwa na okumanse no wo no ye be show mu ye be mo Morris B mu e mo ska na ye nya ye de wo Ghana Morris B ya sane moto no do say de band better so ekosi sen wetere sana make an own okaka say cement boarding Ghana force o mu o yes o ya akwa akiri pe na akosi jata so
Gata so ye hwan ya dia. Enti onye we akwala bi o mo hu no ayi a communication ministry be so obo. Yendo asukwa ko se ne papa ye MPP chairman bi ade na anya amaso. What kind of nation are we building like that? It may pa by your boss obi antena bi ote. Asane e be you bi ni ahwehwemu hu se obi o ha na ho odin no ewo animu eche ono kwa ye nyina o ba ye diri ba de ko kana amana se wo hu se bia me se adwuma de o mo kan nyina bebre o mo nya o ma panyi oba o na ni abre pa ba me se ne guys ni bebre be di ne hwamo ba ma de o ye na mam because yet in Nkoranza ha uko ayire de proso that enclave na emu pa wo de brada ko ko bisa emu mo de bank Nkoranza dwom enya semketo regional minister the name regional minister ko se dujan betra the former station ema ye di nkomo say Canada for any one for ba far east was asida ho ye be start ne dua mu na say be ran kekekeka ankosi be bia wasasa se no ko ka james asen ko ma pra eda prime side ho prime I can tambo ka ho sa ho mo se can tambo be fa ho no na akọ oso ma do ma jasa se no pra ranch no ko fa India for bi di na chi asema ba me so be trace akọ na proso na wo ka no be kwa na se NDC local organizer no ono kra na ade na nya amaso eti de o ye no obekọ be ko Ghana no ye interrelated into we list mistake na aka so one yes into omanpanyi gufo de Ghana for be kai ne pa no me see omo ye documentary me ya me kan asem wa ye secret because secret dia no prove no bu a wonti modin ye ba public na me no nyina aye disco na me de wadwina fa mo sese na omo ye documentary for omanpanyi gufo ho na Richard Anane o ka Richard Anane Richard former Rose minister yes no say health minister o ko abrochire ko ye tefa so condom tefa so no kafra ono na o ye no say ayi president Akufo-Addo no so ka so no mapanyi Akufo na call ayi no primaries no omo presidential primaries no into owie no o ka sunya twitwiri kakaba na 98 eti na tension ewo mpa enti kuma so omo ayi apagafie e friend fi kasiye ya Akufo mu fi enti ho no omo regulate ni ama ho mo to hwe bibia honhum ne hondamu enti utuza akwa bi na nse oba sa mapanyi Akufo ba no apagafo fo ni ba no omo ka na she be and also more ha say mapanyi abo president Akufo-Addo ni so ya attorney general mo fa ka fi apagafie o ko say krachi na dai wo bi o ne wo ti ado wo ma so den wan no say daddy this time we party sem no yeah promise you and we party sem no na ye be the national to only the Professor Hagan tab no CPP or the pakosi ndio mu nyina fra buruchire Professor Kanga mu nyina ba on board and you could see say Ghana moved forward. Some of the people although you don't question the position come we are limited at this level obi on developing here in the time obese obin na ba ni fra konya so musa de na koye ayi ti de wo kan me se adwuma say ye nyai sa bibia say no o ma yirim se chinchina ndisi fo nkwan ne yenye NPP before so I say yesu aba so be yi wo mo ne ye nko ba bia ye kokokwa ne be ko onim ye ya ade na obo se nipa no ko obi wo no de ho be ben no ho into obin hu wie pa fe yo ba be ye yuka ya dum so yi say omanpanyi data no ye omanpanyi o ya dwuma pa but the do time say ade ne ba be so aba na kra na because ne nkrofo na no odo omo ye ne wait no bi no ne wo fam okay ya Dr. Ibi no ye Kwame Donko I like that man on my date ndo want he resigned one will see from say energy you know no de gogo so omo ya dwuma but he say wona no pushi no ho den no na nya yinti no anso aba na me ahu de oye ndi nei no omo so ye ya dwuma papa da the day no MPP pay so ya hu dum so said ye see ehu no previous administration no and they kula bi so aba ya pese ye so ano etimi de adwuma de mimi hu ne say anamo bi a ekoso na nsan no ene niema bi ekoso ye na ya tunipa na ye di twitwiri ne de tutrasem ne ye hye yi no it's an indication so man ye nya se be ko ba bia we nyina hia this time man kiye development at another level look at sojani aba be si adwa so o de o ye wo Burkina Faso ha ne tete ave ne ye hye office all because DC and MC ye na me zongo na me wan who gave you that we zongo Ghanaian you are Ghanaian obi e be yini bia you okay wo breso ye be you yeni ministers on me nordness yeni ministers on me zongo guys
And it's our breast when I see a nyanya will not be the end so no dear Abby. What is all that? All right, it is and you are. I say a question Ibrahim Traore. Yeah. Also, on for convoy be a cast on the doctors no more code Burkina. One near me here or then the cast and they take for that. When him say no. Your constitution so no. I started Atames Kufuadu so started Obekono or started say or ye hu bibi. And I don't mama so about be. I'm telling you, say, sa powers in I the my president, you know. Also, be answer than can once and be because so can once and power no a buffer more. On him say, a soldier phone beat me a boy with him. Inti, young and so dear. Yana man was a passenger member say, don't send ye security on him say constitution nature say. I President Mama. Now a ministers na ba constitution share say. So yi security minister and a coordinator into what they Muntaka is the honor security or the number show. Jini nyina say as I say or strength security no ama obia timboburum so person ye ku oba ye de timboburum da nti ho no mayere ho nti se be ya obi be soja ni be na je so oba ye ku abetu aban abaye te say Burkina de ni be no so no ebe de nanka Ghana de yen Ghana de democracy de mfata yen Ghana me na me catch because I'm telling you say yen here Burkina de ni bi cheda so na ke ento aba man na ke cheda so me sekra ya cheda so wanti man ko ba bia no yen no ye democracy na moan because brother Akufo-Addo time assemble na wanka oba president assemble na wanka jo mama assemble na wanka but omunya ba transfer ya omutie on party for they said they okay ebi ono no o pepa so dey say no obeko but party for no be twena ko she dem aka chen say did they be agent baby ye gina fa ko enkoman na me nua prince yedi dey na ni wo Ghana dey na say ye san ko for yo mu dey ensu nyina so o ma ko tena bo che hu say abroche sisa no city ada na wo ba Akufo-Addo tama covid time no mu no so kaya o ka kire say niam bi kitinkiti bi nyina ye be ja akra na ya de o ka niam be 50 ekosi say ensuo unim say akra ensuo ba Ghana o ka ensuo o ka niam be bre but President Akufo-Addo ne yure fikra ne yure fi o den e den pa ne o man kitikiti Ghana ye kitikiti Ghana kitikiti ye bresa me ka se mi che na me ka just me all my journalistic journey ni na it has been development. I'm talking about physical structural development. We need one person abro no the entire mo real fi ade ne say hey school ni e be kwa school no standard ne wo ho wo kwa makọ ekwan ya obi okoti akurasi o ne kwa nam so no eye kama. It is obekrumu the only thing you adwuma wa ya adwene we akrase o the only thing you adwuma wa akra ya adwene e ho ye intimidate obi say the material ne ade koyi because obi aye no we adwuma dey adwene but here is the case ye areas where dey aduan free ban kwan kra wo kra na nye dey it diripa no so free court azu ko pia kra pa na se na ni so abiri no eti ye man position say ya me ma bie wo me ma yere da bie dabi me ji mani ba se wa hu niam ni bi wo aha na ko duru akra bibi bia mpusu ono wo ha na okọ market ya ye wa akira hai old market okọ wa no nse na nse no ma ye pavement ni ade ateche ne niam na ade ayi adwuma se okopie akra mo atimota mo ye do wura se koye shopping now ye my position on nipa kura be kunu kura dia o ma bi I'm telling you we say it Ghana no ade ya chema na 90.7 FM jungle and e be so group paradise you get to certain places who do one ma you kawa it is any part ye ko shebe bi say ya no na say me say me free ade any and we obey the party for no because absolute power corrupt absolutely and anything else here present development all sectors
Dunya koduru on masanke o mo Nkoranza. At least a minimum. Na koduru akana hu be ga. So one hu bi. Enya de be influence hu be. Entini ya na sometimes o mo pese because President Kufuado o nya fu free or medicals free. Ni niam be free afi hu niam bi afi o toda. Masa, ni aka say galante no. Over me again. David. One on your dear. Woman, fancy on Emra and Friday special. So, na a few way, about Pefia, Bratranse, about Momra, number transit. Na ene non cramba pounds my do and so. And then Friday special. I saw my debra, and they say, when is you? And I fear more here. About one more rain, you almost never. And a Friday special, summer a day, Johnny say. Oh, your bar. Na, I'm Roberts, Sabio, I'm Roberts, about fee. Or mobile, no, or much you, agent also. 2 years or more to agent aussi. Ukunu wo oba wo na o maka kire se tue ya watwen se ubenya mfa hodi a oyire no ma baako hwan na se oshutu baako na onya mfa hodi ndi se oba ene ukunu yese shutu baako ni enjao hwan na odi tue ya dia hye wonsam be shutu no ube shutu oba ana ukunu ene asama ededwa no eno no nti abawa good morning na it's saying ohoye ebe fanisa ni say enye sa ba ye won kwan enye no bi ni say onti apo ensa no pe onye ndidi ana woni di eno na enye hono na enye no me ho nhye dan famisa oh sa we sure o hen no na go di bon ana kan say o ga na me dati mani bi ba mi ti 90.7 FM adri bi ba mi ti FBI na ti say ho Sabi bia bokro. Ejuma wa wani tia obo ade adawroma. Okay. Ode nkwana ache kwa. Yeah. Ya to ye ntia tino. Asha. Bia shi. Bia shi ye. Okay. Bana mu be kan bia na. Bada. Uba ka bia mama na. Oh, na dey say my idea. Na dey kan my idea dey but e bia supporting artists. Ayi na etoro nyom. Papa Christy. They say vice versa na. Say okay. Can I be do preview so I be back here be man. Wa ba wo be man wo. Say sa. Oni akwala ni shoot wo be shoot. Ana say oba no so oni akwala won say. Anti eye ni nyina. Enye nko mama nko a. Ba share free o. As usual dey be say one share. Hey. Thank you for na dey. I share na ai information center. God is great. God is great information center. Ewo Bobini. Brother was say anope bia. Wow. Utiem pa. Mr. Abra. Ona Odano. God is great. God is great information center. Mako Eda. Information center kese pa ubia Bobini kruka krekani nyina. Biate nenka. Ntime enchan God is great. Enro no afre me. Take ba ko di fufu. Yebeko na organize fufu. Yebeko. Kako fufu party wo. Unity di ogodi. Awa. Ejuma. Ubia bewo 3 minutes. Yo. Any break. Cause trouble you. Meda wase anopa ya kwenya ode amame ne di kan no metria mi krom photo mfo me mo match pa information bi aba edamu se wu me shada me ma menya ma ni dindin die ba nipa na wo ye no so de of our poke formation center edempa because my so fake tabe sina ba we can tabe mi ensano no because iso papa na no ba de ono so fa okay na bomini so fa anti
omu kita bebre fa o na say omu nyam frɛ tiwa o frɛ ya 0598994994 no baby a wo bia fa programs no ma ye hu sɛ be so bit my day am wa ya we se BBC me wo fa ba ko pe Ovukwaku aji osu we gina samiri man ewotum anope me chia no kwaku aji onso o watu hu achepa nti etu for man ben hwe na entoma no we compare na wo fa wo dia me wo fa wo dia say we dia nchia konda tana be kura so bado ne asema no fa che nti ne abayi ne we gina ide obehwa omaye Adwumawura yasem no so no Bible mu kra wo mu say unse Nyankopon de ne do awo ma adasama toto ba tan ene ne ba ho nti ba tan wo do de mu oduru pa se unti memfa bibia ansesa ba tan do sane medical kan Nyankopon do awo ma ye no mu oduru nti a obewu asenua no so a we de ode ma ye pepa ye bone no nti ba tan bia do ne ba ena ye hwa aware de bi kurati mi ware ne ma ware egu nti se asama to mi se na besi mi yimi kunu ne me ba de me de ma mi fosu a mi ti he de me yi me ba me shutu mi kunu evi se ni ho se ewe to de yo se nka me ba na ekono aweta ka said prebi a atwamu no mi kunu na ekwen aware ti mi gu tambia aware ti mi na se baso wutimi wu foforo adwuma ena ma dikan asa say ba time ne oba time kra no okọ nti be ma no kwa metima ya be ma fo na wo mo kra mo ta ka say ukọ awo so na maame na hu na sa akora no wu a yese ahina edi ko nsuo gbo ana aseye ya mumu sabe no ye bu ni say ahina edi ko chese wo betima awu bie awode na side ya ba awode no wa betima awu bie mu de enti sa akora no firi mu akora no firi mu na so betima awu bie wo betima awu bie be ma no na be ma awu bie adwuma betimi aba so say me shoot me ba na me ja be ma ni 3 days be ba no kwa ko hu ba foforo be ja me bra na me ba no so awu nti e no so be de na no wo de na be ya etimisi na brother me etimisi Adam ba ye bibia ansa na be ma agya no bibia timisi adwuma nti me de me chusu me ba agya me kuna visa me nti nka say ba tan do a me wo ma me ba sa me ba na ya wo anya be ne na mo wo say no be ma no me do be ma no ba tan do na me cha say de case Nyankopon de ne do wo ma ye toto ba tan do a wo do be Batan bia do ne ba me tanga say ba bia do ne ba chen ni kunu ba na wa na ba wiase ne de den wo be do na cha evi say ansa na wo ba nyin se mboso me nkono no a akra ne be ba wo be no wo no fo ba tete no wo be hospital na ne sa ne mani nyina metimi ahwe di tu abomba say me shoot me ba say nti wo hwe wo kunu pa shoot no say ade no wo say emergency na ba wo save ba ko nti mi save ba ko de me save me ba no ma hu bie mu ana ma nware bie mu kora me wani da so sa ne ba no ye den e kan me hu da bi no ene ma be ko anim nti me de ma adwen de a me shoot me na ma ye fi 70 ka say da bi na me bani ba me tan ka say da bi na me kun aware ti me gu baba tan do de o ho abia adwuma adwuma say it's also open to me adwuma we dey say a simple you question kwa na o dey ato we ni kwa say you stress ye ho kwara po yi bia adwuma ma ye chia ye tie fo yira na say abrabia o mutie ye chia o mo hanyina adwuma ni nko na menchia Madam Doris one ne ma o mo Alhaji Sambo oye hairdresser o mutie ye pa adwuma topic we no simple o se me ba eni me kunu ye da hwa na Jonah Roberts abepie ye so na watwetu na o se me ba ne me kunu won shoot hwan adwuma na ma hwe nyame anim se shoot be ba le ja fa banane se da enti ni san bi so bi say oba wo kwa wo so wo na akola no wa aya de be na ya no mubunu o wona na akola na wanya no na nyame na de ma dabi say ensuo ehina edi ko nsuo no mbo a ebo ana ase adwuma wo ni say akola no de a
obetima wo biem ba maame no kɔ de a maame no ne bɛwo akola no ti maame no kɔ enye ba da akola no kɔ a ne ka maame na e de obetima wo biem adwuma wonim sɛ obi wɔ hɔ a ne destiny ne sɛ ɔbɛwo baako pɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ne destiny sɛ ɔno wiase a waba baako pɛ na wɔ sɛ wɔwo enti baako pɛ na wɔ sɛ me wo na me de me ba na to chacha na ma yi na afiri hɔ no afa awɔ ne ba na bɛ ma na afa machi akɔfɔ ɔbaa foforo ai na wo na mpo wunni ba na ada adwuma wunni mema subayana na wo mpo wo okra mpo wa ma na afa nsefo ne ade ebe mu abejojo abra me na me de me babo afọ adwuma no mpo de ntimi nsi mem be ma no simple adwuma we enye eni kwasa afa na wo be kasa na na me kunu na me ba na me kunu simple onya bisa ya sisi ya wo kunu ni obanie hwan na me hwe onche ho kra en delay o me kunu 90.7 simple na obedle say de abra wo ba manyem no boso me nkono ami to be shia me ba ga say kan na me ba ni aduma me ntwe ho kra me ntwe o mane no na aduma ne gwa ne gwo mtiri wo na be maka so ma fia wa woni ba jeje no so na ma ku ene ekoso ya se be ba ni kunu ewu a mfie sen na waware na ye nhwe be ma so na yiri wu a bo so me sen na be ma no so ware se be ma no on e produce nti se wo che bebre a nkomo na wo de e be tia ko nti wutimi hu se nkomo no be tia ko se wo ye ntem na se ba so wudu a wutimi twam nka ba kwa na ya wo twantem be ma de wa wo twantem ba na ya wo twantem sani o mo kana eye pa na me ka me kana se question dey anu wadine ne mo se adwuma pa se me fa nsi ame ne me yire de be ba de dem Sompa FM awon best for gbawura fi ho o mo gbawura fi ho ba na o kana obetima jam china na okọ se sa so no so ke yo me ka se ebi adwuma ebi me ka se ebi me no to no ebi me ye bojo no me nyesika de amo ba ko ma wo ko ntwa ko hye bogabi o ye jini di wo fa me nya hwe ofina se kronfa wa tumi se o ba tno se o ire ni obani jaba akokwan na nyi waso bia na ma kan se me ba me ebo ni tu aku na bra me ni se obetima ja me chena ko me kan wo chi ache obeja oba no me ja ba no kwan di tu gure fintenten kra na ho da bia fa kra ma me ni ba ya try enjoy because we me se fo no wan no e waso ja ba no kwan because ba no de denya adwuma denya ba no de be ma no uja ile kwan a se na ma na ka no o kwa bontra wo be obenya ba obetin tena ide obetin na kwotena wada se adwuma anti ba no wajaba no kwa ko boy there is the asepna ide ya baba atifo bam kra enche bia adwuma me da sipi ye sisan ko fa yinchiri ya chia tiefo nyina obi ana fidi da Sompa 90.7 na asem we se ne kan ye kanafa said the ani discussing the bia kase with the discussion and yes entirely say obia see ya no be ya na the average ye kan nyina see ania it all depends ejina said ye one kasa no oniema city first of all akwala de on say omodo no quite different because one said na ba we can even nyame kra was man was ma papa so ma was ma neba enti you could see say ma precious to bibia two akola no so ya na ne daach no ye nyahu ye sebe papa na de wa bobra kwa animu kakra abedum pempen so be yehu ba bia okọ but akola de ye unyahu ne daach bi kura ya na chine yono ne ba be bibi kase bi kura de age abusua nyina mu masi ho papa nso betin ya o kana san so de na kura no so bia o ko ni 3 days asem ni si ya chi na kura 3 days pe nso ewu papa no so ni 3 days otimi akura no so kura no ye ono kura na unhu re dachi ono sa kura no ebetima say red ono ebe ye chama okuma it doesn't really matter ono ebe red for chama na bia na papa no so kura okay now now papa no say red chairman as well that is how I say red chairman papa no de wa nyina edru ha enu nti na make say tie o dia no bankwala ba bo so kwala ye onyankopon ajapade so you can understand the angle of free ban and you know said the air can say akola metia odi ebetia to you know said the air can say akola metia odi ebetia to
papa ni bia na wetin ato akwala no ye wetin ato akwala no ye wetin ato papa no but now na the akwala no so be re chairman so ba be minister so ba be near you ye nya hu ne daachin so no de or that you know say I was say your man kwan mani nyini on the other hand so adwuma obi on mo de o si do na yere pa na be de you adwuma obi o hwe de we na yere pa si I like why ne yere de ya ne yere si anya abotre asia na chana beduru pempenso obi na he wo be na ne be akwala kura wo ye stubborn kura da akwala da pio man nam police station akwala ketu da bia police station oba ne yere no ne jine mo koba ne ade ade it all depends akwala bi wo wanyini de o si ye ne papa kura hu sa akwa we say ye mam kwasa me monitor amenche kura me shoot ne pra no because onim ne yere nsa ne yere no omunyina akoba bibia otumi jinam oba bunye oba pa no gina wachi a se ye kan so 7 na nanu masa akola owu a be man betu oba na sa ofoforo yes nti no o se eba ma side no eba ma side all right you can you choices na my no who gina we choices and I would choices ana 994 tell that don't me say makwa na makobe jam me kura ma make choice you bet ma for it's also a choice. If you don't make a choice you have made a choice you bet ma for few calls 0598 it all depends 994 0598 994 you be a line na tum you be for few calls into obi systematic na me bad ya o me fire no simple kra obi ja no kwan awurade no me hwefo me man na ncha kra me gina free ho me ma ofoforo so as make a choice nti ma make a choice okay you be a line no nti wo fry you be for 0598 ofra ene Friday special de dwano no wo so your ba na wo ye bema na akromfo abeto oba ene oyire yi ba ku firo na sensefu ne hen na obeja ne kwan system member also my emfa course yi kaka hello good morning me pacho wudi ene baby a ofrefi Ajuma bacho ote ni Nkoranza. Bacho say until. Ajuma me mama ten na me mama juma so ni nyina depends on nipa no ni suban a wona ne se. Se na bra prepo kano. Akala ni e very stubborn. Ubeja ne kwan tem. Sanko na be ma no so a wona ne che no. Se be ma no so nye obi o ye responsible. Kura wale no kura ebu ohunhun na wo hodada. Ai, me ho ba bi. Unya anya kura ko wo firi mu dada. Ena bibi se ya ba ntempa na ni pa no pe kata o ma na no kura ni kura aka te ja ma no. Otan. It all depends on the relationship. What will you know? And them either Atlanta and Nasa Beman. But me say, my first wife and Kamemaja, a Obama coin. Was it my first wife? I'm a minute and Kamemaja, Obama coin. Then Yamiatum to say the Menano. Okay. For a very good, the Kamemaja, the banner coin. So it's all. Oh, okay. Now, Omano should be you. Omu chepa. On my phone, okay, yeah, that's it. Hello, good morning. All right. Good morning. Yeah, but I didn't baby of review. You're frozen. Or that a combination of the body and watching. Okay, why now? I do not wait for in action. I mean, I just want to. I do not question with I can as I would say a man from Panopine. I'm not anything. Okay. Now, no, I thought the boy the German again. Now, I'm going to make it double. Now, I'm afraid that I'm afraid feeling with Nabata. This meaning about it. Now, yeah, you mean to about money. I want on family and for now, I'm afraid now. Over quantum grab. Simple. Simple. Matty. Oh, hey, what? My water. We read you.
O Timpa, I'm not going to from here. Hey, I have hello, good morning. Nini, how did you be a free? Kojo for Master. Ah, Kojo, young way. What do you mean? Sure, say. Ubeja. When the bar and the back in the bar. This is what about for the other one there. You got to hold from. This is what they didn't make up, but now they own the bar that will from. Okay. Ubeja or Banaquai? Go back to the Jam, but over. And you about for you. Oh, okay. Kodo Manu Jew. One for 1 year, you will go to Paul. What is necessary? Hello, good morning. Hello, good morning, guys. Many I didn't be a free. I just go, hey, Bibi Aboko. Why no be Jana Quine? Why no be Jana Quine? I'm glad I saw Jabaco quite at that. And then I read it by Yamayako, and they are 90.7. Oh, I'm going to make you over 16. A Macasa, or now, or Shumampa, or Mamasu. The Obadiah, and our movie are sending some people in my area. Majority now. Majority now. You not any banner or can you say, like, what on the back? Or the Nepano, not really, and this is a fine out to walk. Well, this is here. You depend what say your man, if you use that. Don't have them apart. You need some get. About a areas like I say, the man of okay. Yeah, you know, my caramel. That's what I'm because I wish for Too bad. All right. Yeah, they afraid for in Abysia, Breno, I be no. Into systems. Oh, I sick. What also? Okay, pause away. Yeah, tabanaso. And into young fancy here. Na could jack a crack. See, say, mamma who say, at the end of the day, it's a brother kind. It depends. Aha. Yeah, you bro say free or say, na first, no one idea. Nka na am roba na no nsikura dimaya ba sisi de wawa na de obeja ne ban kwan bare ama mo muru mfi se omoma no so utie omo nti adwembone ba otimu za e ma no so mu kunu mu utie mu wo abawa sare boko du fie na ukuru gina epono na otwen se adwembone we na da otimu no ganda ni mo otie mu okay nti mama me namase na enkodwa so nkoton ade kakra na emfa NC but their brother can it depends no credit it depende nipa na woni ntino ebinum wo ho a obetimi said the oba ni subantie no ena bekire aha ena bi wo so akora no said the suban sutie ena ebekire said the bema ni subantie ena bekire eno de mene brother ya adwen pa umfitu prekope say ye kan ya no waja ebi oba no kwa na be ma no kwa e be depend but ade no so say
den mu ba ko jaba ko kwan na ye free nti den obeja ba ko kwan nti wa na ode wani mbehwem ode wani mbehwem so mako mebai de onko ana miri onko ana mikuni onko nti ho asem no all right ye be ko dwa so na yako akodi dwa kakra na fe ene Friday Adea Akye Abia ye de abawie ye beda afia obepa afia ase ana afia abawasara so ye beda no ase brother so ye dana ase 21st clinic the sciatica experts ono na efrefre wo se sciatica ne bi wo so a oba obehwe na otu ase eno akiri stroke diabetes pressure utiye wo ya yare ahoro bebre na 21st clinic osa g 24 hours oginam sa wo ya adwuma na Nkoranza ha wo ben children's park or then Presby Bank radio and branches more than 15 Ghana ha bia 0540 311 311 na uno makasa ye di dwate for said they are saying about no dia saw no dia adwuma yiri o le ko ba se obi ansusu ban ye wo hia obi anso no so oba ndan na tabia have for the product bebre na ba mountain so na wo mu no edie tisaji ba bi esi efie bi mu tabia nti ofie obi nyenwura ho dia msrew bo mode na kopebe ezene ke heba mixture no sa onunum bia ma honam no nkwamo na ewo mu gina ne naso ale bia ntumi entwi fa wo so ha nyina etumi etu ase oba bi na ya ohene white wani na ya ohene ni nyina ye tabia zene ke heba mixture no so ma onse tumi kabie tabia heba capsules no so no so wonum bia eboa wo ema honan kwa nanim efi bia abedi honanim no no so yi ni nyina firim ema da bia no wahode kwa sonko so na fei wo ba adwuma star bia be na ba no set di ade yi na tete wo honam nyina agiegu wanum ato ni nyina nso no tabia heba mixture no nonum bia no so ebeboa papa tabia tekum sesi eno na wo kro no na wo monten so eno no onya body na mane mema no ba bia wu wo bia ni age bi se onum bia ma otimi gina na so ye be ma obo adwuma me ma ma piao wo ban so esi oba bi ma na kwa hemfie ho na ni tumi je ti ba ne sa mo mienu a wafo titrum ntam kra no na ba bia awu ama mo tabia ye nnoi wo monten so wo pedodo atu akoton so a pharmacy se ne je heba shop nyina no wo mamu benya bi obetimi nso afre ye 0243 686861 and as 0245749206 Odifo Engineering Enterprise and pay offer se bla na wo se dan wasi dan awie obewo ya ni na ne Odifo Engineering Enterprise afi multi TV opasa afi no akoto peso ko bo ni na no Odifo Engineering Enterprise na wo na wakofe na afi obesa adwuma we nyina 0245 537094 na onu ntwetwe komo obo atenase na efiada oya adwuma free Monday to Saturday nti are wa horo bia ye jiunya okwa obetu ase onsuso ekina na asamba da bi nti se wopa wo typhoid wo nam nsan de afi kidney no ha wo ho wo ulcer diabetes ne yaro ahoro utipa na bo gagaga ko adishman plot number 91 annex no so ewo Holland Base Junction ho frɛ no 0249761508 akuya format asem Davis adwumako bi edi no wanwaso aba Rezenko Ghana Limited for akuya for adamfo sia normal 150 SC no nura aba akuya for sia mamudo mango ne watamelo titinu mumpe bi na momfa no dodo dase na ntumi monhye na ntimi nso aba kama pa afenso no promise no we akuya na wado abrofu a fa kumase ewre nyina na afi huntimi nto ene enubone de tesaba na momu fi wani de a obenya nu papa enti yetenase aye so mpa ye ton de pa na ama wo wantie ye na akoto adrobani bi de kobbo wafu ase ne wada enti promise no ye duru aba etumi dobro asema bibia etumi koyie ene enumaduane channel ras ne kuntukete nyina ye tesado anani ye de nya ba foni mu a ageburo na boso bro no nya na ho ode kra eba no fertilizer
trouser so papa de a folia fe trouser ni nyina Renzenko kana limited for na de abso bomadien nanso kwana kopa enu bi a kira kwan na opa bi nso ata dependable agro obusunya na fe captain agro nso tachiman market wa gel cool farms e wo tachiman na wudi wani kirem e wo Kimat agro nso a Dromankese ubenya yenu nyina bi atom na fe waf eye agro shops nyina nso no nso kwa obenya bi atom ne dudu mu de obetimi abo pia sa company na fe nso no watimi agene dudu na bibia nso tumi akonkan ma kuafo nyina Renzenko Ghana Limited se kuafo adamfo Blekum Star Senior High School anopai ofro se oba no wodina chire wa twira nso we no ba enkoye wo Blekum Star Senior High School ho na okotwe na watwe ni watwa na kama pa se na be abrantie na nasa abaya no obetima kono koto na disua so no bibia etima ye kama ye general science general arts sanso na we no home econs e wo ho e na fe ye boarding facilities ye kama pa no achi no day e na hostel ni na no ebi wo ya so ye o frɛ Madam Joyce na wagintire mu aka no e wo 024364 3251 0243643251 na wagintire mu aka nyina Amu Great Agro akuafo nti ana ose oho enti se ne wo yekwani na ope nurun ya yewumfo a okọ amoho a o patron e wo passion o Nico Crown o force up na chefo lambda ni nyina ho eno no bedo ofo no ama se ahikura na eboawo ema se woye adwuma na etimi ma ne matimi konkan eno achi no MPK na ammonia urea eno so bi ho ayefo no anase odi ono ban no no apply sa fertilizer ni nyina no na se wo Nkoranza ha new market no woni fire service di enhwe mo amwo donkron container jumokrum ena ono so na kira kwan wo Dromankese for room number 32 Saturday bia ena afi opposite Atamoba so oben Anglican school no oho bontifo car station no only di animhwepe Frere Richard Amo 0549 113206 0549 113208 na wadi nkomo 3A Herbal Center so on the 3 co capsules Adea Banu ye cocoa master Mr. wa cocoa teto ama usisi ni ye cocoa na unim yam na etim na sabe utimi nya na no ne nyina ye cocoa enti nunum bi na entu cocoa ni nyina se 3A co capsule no wonomu a ma wo sebe run stomach bi adobo ho fa ubeja wo na jejeje da bi de ntisa enti se wo hia bi a wo se wo ma unta tumi ka bi na no num bi na beboa wo dani heba akwa obenya ye no bi Mr. Heba nso tonto bi kolinag wo mu nyina de no bi akwa akoja wo mo 3A co capsule si cocoa master obetimi afra na so atu bi aton se wo bi pharmacy bi 0546107107 hepatitis B gono syphilis ene enam yade bi e kan ho bia no waste space ene edu nyade a wo de woni bechi won St. Mass Natural Care Clinic eho ene yetu ase a ekwa ema biem ene wo chi se lab test no ye bi wo yaso ye scanner hodo pi ye twa bi wo yaso ye wo St. Mass a obon no mo e won Nkoranza new market Mr. Desmond Abrosan ni mu eho no ene mo yade bi edu nya bia no fana kopi mo St. Mass fo aso ye no madma bo etu ase kama pa e de ma wo fe doctor pan pa na wagi nkyire mu aka ni na 0592 0592928786 and that's 0241 023 418. Yamfa yamano ko Kwabis Education Complex and say ho ene ne obia ede ne ba ekro teachers of home de ho abene enti nyamwa obeko school mo no na nkura yi omugu ho sa esua de oba no wawo ne na pese din ko school sa ko senior high no ye gi won enti say wo eye school ni bi na amwa o mechire senior high no ko bi o ba bi na amwa wa ye gi won general arts business home econs any science na omo wo hostel ho free wo beda ho free e ba mo aduane di ama ososo ho ato techman kwan so ewo magazine ho no machira kwan ewo free 024887602 024887602 Kwabis Educational Complex Kwabis Senior High Center of Knowledge Easter no ene gusu baba no ntino ade bi ho efe sa wafo wa de wo boyfriend pa ko chese baby ya tontare boutique na one collections ho ye wa na wo de adwuma bowura ho na chese wo yi ntare jeans socks wo de bia hye na ne ho aye fe ba ne sa wonto hu ja yo akronfo ba wo kura wo nku da enti mesro ba ne ntare mu dia
na one collection no pay what ton safro yemfa yekrum ye ma no nkwa hwe na yenkwa ye shopping kasa mfa momo etesi a Easter yi dwumade bebre na ekoso ye fridi ebe ubekọ program bi etisa kona na one na akọpẹ ho entare ensore mo pese ye entare ma mo twetwe di nyina gugu mo no programs ahodo a no so eba so mpẹ ho entare na one Nkoranza kredue mo Nkoranza runabout obe MPP office no frena na one na de obeto bia nso mfa mrew anasempo utu bi na so akotom abetimi afre no 0543889209 Esmoko Mr. Aye Koko Aduro Aye Westpence Aduro eno achi Esmom Bon Mr. Enso Aye Yefuniade Aduro hweno se Esmom Pan Mr. no enso Aye diabetes Aduro sanso na fibroid Aduro ni na wonya bi na no ma ebebo no asan so general body pains Aduro hweno se Esmom mama meseno so no malaria Aduro fever na typhoid Aduro ni na wonya bi na wo bo a ebetuma bo a atu ase kama pan area ma yi chira spiritual cream no maka so kodidwa sika no be fine sika na ko bibie wo ni na wonya yi chira spiritual cream no bi na do o de sesra ho a ebetuma bo ma odwate no akoso kama pan eno wacha wade na nkoye na sa wade na munya da fa yi chira spiritual cream no fasrasra wo be ma no hu ho be yakono ede ma no na bia kama o pe bia ta o ba so mpa ha won sa be ka bi gono no so no adokro wache pan no chi no wonya bia we no yi chira gono wonya bi na no ma ebetu ase ekwa emma biem o podo ma to a o ba so mpa ha o me sa be ka bi na no do mo na sa wutu akoto no o first of Mama Esther e was 0246775319 body bo frefre o sebra na ene se o accounts e wo banks bi ti se Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Car Bank, FBN Bank and GT Bank. Ubetima be yisika wo sense we agent wo kroma. Is the bank ne ye o ba bia na wo no wabahan we agent wa we ne pepepe ma. Ubetimi diskani bi akoto na wayi bi. Afei wo pese oku bi account foforo e wo nso kwa oba ne sa e di amount. Eno echi ne yiswish G money and afei zipin so agent en tin hyehyɛ ni a omo eye no no abi na ekoso. Wo online application say university and college of education bia no ba obey kama e de ama utu school fees rate ma bitua o per cards and credit transfer dududum e de akoye adwuma no so oba obey ama and this office no on any direct opposite obey adwuma brusan kase no frɛ 0248089463 0248089463 and obo 0 na obo 5 nko 891 etwato Divine Wellness Company Limited, Mr. Wadrowe, dear Chese, Kuyafo, we Kuyani, Sabe, Oye Moa, Adriane, Fabi Fra, Mone Driane, Vacta 05 Organic, no Ayapa, Kuyafon, some Modio Coco Rubber, and a Fato Sudia, Yen Cashew, and I say Omega, a Sio Sunsono, no Sora and Tribuasia Combe Huno, and I read them sono, a jazz and so our honum, a Freyani 0243-852-751. Now open the door, Yemfabi Emro. Amangwase, Nkoranza Amangwase, eho, and a St. Senior High, ewo. I won't put one mobile mapa. Was a watch school no mechanics or channel and Koya, as I down a copy more Mangwas, I want St. Benedict Senior High School, free admission for year 1 year 2 no, Eguswa Air Cosmano Casa copy is Yana, ye bet Joan house walk or tradition so and what you know, year 3 for no Amocochano, Nina Moko St. Benedict Senior High School, if more forms one fail come out and never with my tray, now what can come upon what Mako tradition so boarding facilities and a hostels no be honma, ye get for all friend pay for Chimwakano 0240-209-851 and that's 0249-781-837. Okay, Adom Dandy Natural Herbal Clinic and Akofa Adi Adom Dandy Plus Adea Akye Adom Dandy Plus Mesha Nina no Samoja ni Fusana bit media Fusana kama ama wetime CP etc Dandy Heba Misha eno so eboawo ema ohunam waposo biya oya etimi eto akofa Dandy antibacterial eno no wo nam nsanyare ni nyina no benunu bi na Dandy capsules no so sisi stroke hypertension diabetes prostate ni nyina so ebeko ama ho ato na de tienie wo techima na wo Kenten taxi rank ho Grace Hospital kwan so Nkoranza so
o health center nchen ho oye adwuma from Monday kopem Saturday anopa no onje na wa transe na otwepen ken na wa transe o fra 0241 085731 0241 085731 na modi nkomo Emmanuel Remedial Institute ewa akumsa dumase eho na efre ho twiretwa otwira utwa nti so akọ school no baby watro na wanya bi ebia science na wanya general arts na wanya oba betwira hyem oba so ade den se teachers wo mo ho ye pabene on be kyerɛw ama otimi atwa umpewe na opeden bomoden ansa wodi wani be kyerɛ Emmanuel Remedial Institute ewa akumsa dumase na je number no na frɛ oba no fa no kɔ hɔ ɛhɔ na mo twira omutwa enko ba bia Emmanuel Remedial Institute ɛhɔ nko a na ye papa 0242 10 5050 0242 10 5050 and 0247 660 221 na woni wo mo edi nkomo nti aha ena Friday yede Adea Akye Abia Friday special esi nyame eya adomo a yebe Friday enti mamencha kodopon ewo mem